rora soifua whatalwhatu se whapoponga o talafo wala radio Samoa. E si diere se laua pano whainga ruenga i University of Wollongong, o le a ave sea o na o whetuna inga o le a whaia, e ei popolenga o le uni o tangata whainga ruenga, e uina whaamuta e ma le aveina o whaeronga i mata upepe o le talawhasaropito po le history, matematika, suenga o le si o manga ma porkala me taunga ngana. Whamai le APC wa mai ona whapsota ia le pulenga le universite, tangata whainga ruenga e toa se lautor sulfitu, ma whaeroa i eire fuafuanga o le awhataunu wina. Wa ta ua pe amare iwa sfuru tangata whainga ruenga full time, o le awha malolo ina ia au siai, ne vai ngā tupe ua fuafua e fia whaasawina, po le vāra sfuru rima le 2 miliona. Wa ta ua mafua le fuafuanga, ia tari atu le whaititio tupe maua le universite tausanga nei, e 2 miliona wa pa uai, ona o le whaititio le au whai o tamaitia onga whaamau malo. Ona manatu whaari o le sui o le uni, the National Tertiary Union o Damien Cahill, ta ua le ABC, o se tūranga whapoleina tele le nei, e mei se le tala anga o le universite, whai mai o mata upolo i titei le au whai o tamaitia onga le stala, o mata upu ia le ataula iai le whai titi o le au whainga nuenga. E le ofia whailoina le suafo le tangata na fua ia le whasa furu wafe e whesoso niai i le toe au maia i Australia o se ri ina whaamanu ali ai Bali au iai sana tā paonga a awhia i se wila afi le vastaruai ma na sa i lia whesosoani siona ainga whaatupe i le toe au maia i le atunu. O le itu lau ua whaia i lunga le social media i lona ainga, ta waile mana o mio le whasapuru wafe te tongi e le tautonga o le ua awhia, a toa ima le 5 i le se lau wafe, e mana o mia au mai i le waalele whaapitoa toe au mai i Australia. Whainua le ainga o le teminei e se lau toru sururi maafe ua maua, nono winga o siria ma le tauna inga sa iai se lau 2 wafe. O le fua ia upito i te le whasapuru wafe, mai le tangata e le ufia whailo ina lo na suafa, ma ua whailo ai le nganga fia ma le whaaputai o le ainga o le ua afia i le anga le leo sia fo i tangata ma le loto fiso soani. Wali ai li poti le vasa nei whaamtaranga whaapea sa whea le mauta o le palemene a Australia i suenga o ni a mionga le whaamaoni po corruption. Whai mai li poti le 9 News na urufale le National Anti-Corruption Commission i le palemene le masina taruai ta ua le ripoti ni na yaso talu o na mai o nanga iane le ofisa e leo le malo ai aveloa livio le whaalurunga o le ofisa o le palemene le ua ta ua sa yeisa la mafutanga ma le tamaitai na avea masui whaaulo le ofisa ma yei nei mata upu sa ina e au fiai i la tuia o lo turi mata ia lai le totele le atoanga o le nei mata upu. E to lua tamaitai ua maririu, ma isi o lo manunu ai le whaalablame tau taabale e Florio Peninsula i le awa uri na nafi le a aio Adelaide. O se loli ma isi taabale na la bebele tu i sautu Adelaide wa whaeloa o nei tamaitai sa iai na maririu sa na nofo le pito i tua i se tasi o taabale maririu ona o manuanga. O le isi e whasru whatau sanga na mariu ai lawa le vanga na tupu ai le whaalablame a o le isi na mariu munumuriane le wharamai. O lo iai isi o lo manu a tinga ina, whaeloe leo po le tela i titi la warasfuru rua i le awa uri na nafi, na tupo i le whaalawe lawe, wheto ai le lori ma taavale e tolu, ma le ave taavale lau le isi taavale le Ford, e whastu tolu tau sanga na ave fo i le wharamai e tinga ina. O le isi pāsese le taavale leo se tamaititi se furu whātau sanga, sa ave atu fo i le wharamai mo tong fitinga. O le ave loli e tolu su 5 tau sanga, tong fitia fo i le wharamai, ma ua moria i moria ngai lua, e tu sau lea whaalawe a o whaawa waisu enga. Tala mulimuli o le sole Melbourne Cup, mai le taumate to tele wā ngā i e whai matematenga ma pete petinga po o aile manu papalangi po le sol whanua o le a aveina le malo le tu unga tele i le so. E luas fulwha manu le atutu le tausanga nei mo le whailonga tupe malu tesi mara 5 miliona. O le tu unga e whaasara lau tu sa o le tele ofisa whaasara lau le atunu e me se au unanga i upenga ta whailangi. E umi se teimi e tā pena mai ei la tau e ana manu tutu unei mo le wha moe moe. Ai le taumate o le so o le atu ato iei le malosi o chokis ma le sira pia o le ato e tole nia sol whanua mo le sairinga o le manu o le a manu malo i le nei tau sanga.
Pa ingola nao tala mai ale radio Samoa mai Australia mo le nei fo yaso ia manuia tele ngā ruenga whea matiu te o whea ngai malu tātou tunu. Tasi lima I watolu amo Radio Samoa. Fia I mea whai manga yo inga I le taupi tonu. Ua mawhai ona au ina atu e le pūlenga anu o au kilani. E ala atu I Auckland Council's local boards. O le Festival of Roses I pānau. O se wha moe moe matanga o fia ua tāpena ina mo oe malau a inga. Sila I le au le lei o tongala au. Mai moa I le tele o whaafia fianga. Tau mawhai mea ai ese. Whaatau mea tau lima. Ma le tele o vainga e ao ngā mole a inga atoa. Amatalia le aso se fulu o Novema. Mai le se fulu tasi il tai au. Anga I le whaile afiafi. I le Dove Maya Robinson Park pānau. Mo nisi whaamtalanga. Tanga I ana I le ourauckland.nz. Ma o omi le upu events. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa, fa pea le malanga mai I Samoa I New Zealand Day. A fea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o fa o. Tolu I valua o fa o mo le R-Dash Travel. Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, a tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited, I le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, oval sa lau fitu whawha, lua fitu. Radio Samoa, tasi lima I watolu amo Radio Samoa, Tasi lima I watolu amo. Maloa fua tai au ua maua. Ai lao fo I masula le lofi malanga leo le tātu mataisili I le langi ua mawhai ona toi tei mailo tu soifua ia whapea fo I se malosi o le au nei ia e maise fo I tiu te mawhai walo Filima sa whea ngai ma le atunuu I le ngā e o le la I le tai au na le la ia ala usu fo I Samoa o e ngā ngau le vau ia mai lato fo I e o e whae e le tai ia o I nei New Zealand ia e usul tangata I le whanewhai ngā ruenga, usul le ofisa, usul le ave pasi, o le ave lori, o le ave taxi, ia o whai a onga, ma leo, ia mara le te leo isi ngā ruenga ua masani I le atunu. Whatalofa ma le ngā whaaloalo I ate oe, I le whaafonga tāpua I mai o le atunu I tawha I fia o le lalolangi, o le si whaapoponga fo le nei o le polokalame, Gagaifo Faiva o Samoa, ina ua tula lata foi e anga I le la I le tulangi e mangoto I ai ia fa malova tai le tai au na ma e fo na fola le fala na wan le tatu por kalame o le tau fangu ma le malu o le tai au ele au unato ma le tau tua tu le sunga le diawa o ia te vai bendi ia fa perfo I lona au va se io o mai I le taimi o tia mana fale ai tu ia se I tau mai fo ia fonga mua, ia po le fitelenga fo ia se umanu Francis Ioane, ia le ua tātou aleanga, ile nei fo ia ua uli, ina ua sfulu minute o le ua te ai nei tu lai wha mui moe sa manuia le tai au, wha pena fo I vai ainga o le uli, maua fo I sina wha silinga malosi, ia mai se ua tātou wheiloa ai, le nganga whaaftai ma le nganga fia, ua tātou to e lau lua whesila whai foi, ina ua tūla lata e ngā Gagaifo Faiva o le tātou tunu. Po o I dei New Zealand, po whea lava le tafo le lalolangi o lo o whaafonga ia ma silo mai ei Samoa, ia o ngā luenga foi o lo o whea ngai ma o tau.
ia wai ese taimi o tātou i New Zealand nei, o le ua sunga asolua, asolima o le masina o November, ia laea so tofi ia isi e tunu upe o le malo tele o Amerika, o le taimile nei o le au tātou alau pongi sa Alaska, ma isi fo i atunu o le atu asi a whapena fo i le atu Europa. Pa ia maurunga le tawhitolu le tātou vānu nofo, a wā Samoa, ia malona vā whitau siai, ia whaatulou fo i pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo i mamalu sautua whawha wha le atunu wha le anganu, ia e matua lava le tuu mamawa lunga se vi inga o le atua. I le ainga sa le vi, ma outou Faiva pa ia, ia o lo outou whaanono manua i le atua wase manuia o Samoa. E le ngata i New Zealand ei, ia o lau whanua me ele o le tātou watanu pele o lo tāpua i mai ai o tātou ainga mo tātou teitai. Ia ma so se tafa lava o le lalurangi, whawhitai te talo. Ia, e le ngata i lea, whatalo whapitoa, ia te utou o tamam tina mātutua o le atunu, tua asina sina, maota malawa, whale o te ngata mātutua, ia whapea fo i maota ngase, malo le soifo mnuia, malo fo i te talo a waio o fo i whaife au. Ia e alua ia o le lawai whaife au kakalo, a o vaia ui mea nei o mātutua, e o man kakalo lo makua, ia kakalo lo koinga, e whaifa alima pe whaongo le aso. Ia na whapena la ia lea, ona tautuli mo moe e ala ia le alae lau ale ia e ofu ia la tau lau ina le no salio i tali tonunga ma tāpua inga ese watu wele wha malo ia ma le whaafitai i le afe mai o au tau whaamdianga i le au whainga luanga nei ale Radio Samoa ma le pulenga ma teitai ia whaafitai tele i lau tau te talo. Patalo whaapitoa inisi o tātou ainga pa ia mawalunga o Samoa lo whetalo lo ai i le vā o atu motu, ia, nisi poi o malanga bai Samoa, to ai tau nuu, i lau whanua me ele o Aotearoa nei. Alo le malanga manvia, lau lato i le tai, lato i le ea, ia, whapea fo i le lato i le vasa. Ia, tālusia o tau nuu mai me le manvia, o fo i se whilo inga maainga, wo me masani, ia, a whai fo o nisi o lo malanga mai o le wala aupa ia le atua, ia ma awai mai i toe sauringa ma peau wha mawai o nisi sa pele i mawhtanga i tono ainga. Ia asua suatu vai malu i puenga ma watu fo i le wha maisenga. Ia wha mawhanwhananga. Ia ona o le wala upa ia le atua. Ia o le mea whai tō tasi le nā. O Faiva pa ia ma mamana nā le atua. I le isi si e pule iai. Ma fia ula iai. Ioe, o ia nā te au mai, o ia fo i nā te toe to ese ma fafo yatu i lona afio anga pa ia. Ia, o le mawhananga le nā mo outo uma, o lo malanga mai Samoa, Australia, Hawaii, so se tafa le lalolangi, ia ona o le fia awai mai. I pe au wha mawai ma toe sauninga, e wha mawai atuai, i nisi sa pele i mawhutanga, ma sootanga, ma tutonu o tātu ainga. Ia, o le tatalo, talo sia, ina ia, tau nuu ma le manuia, ia le wha moe, ia a wafo i nā sauringa, ua a wai mai iai. Nese o fau malanga le nei aso, ia alofangi e le tua, wha a wā lau, ia le ala, ia wha tafa ai di pe au langa vale, ia wha pena foi ma ia tau nuu ma le manuia, ia le whainga malanga. Fatalo fa pitoa la ilunga le tātou apia fōlinga. Le tātou Facebook page, ia whapena fo ima le tātou YouTube channel, ia i lātou vai. Tā ua ia, share our program, press the like button, or even subscribe to it, and then share and share and share. Tufo le tātou por kalambe. Awa ai fia aka. Ia la fo i fia aka lisi o solai lisi tu o le lalolaki. Ai, o le mea tā ua ia teau. O lea ua whaatasi mai au. O paanga tō tino, ma o ni wōma mai fo i ia teau. Ia, a fionga i uso a minsta. Ia, tama sasa wa tama nei.
Wai le ma whainga aru min ska ai ku urang swimming ska. Hega kawa na o whatasi. Ioi, ala, iaisi, nai minute, ia ona whawhi loa I lea, ia tātou malo whalorungia, le fionga I le minsta, o ngā ruenga te tele, ia mawhila ua inga I lunga lau I le ele, ia whapea fo I le sui minsta, po le minsta lango, o lea lava mata ngā ruenga, le ngata I le fionga ia Honourable Minister, Work and Infrastructure, Transportation, le fionga ia ri minsta ia olo lei a tau le sa, a foa fiti va ai, ia whapena foi ia lana sui minsta, ia ole tau whai a mau, a siosi pue mai, o le si foi lei a tau, nio, ana sanga inga, ala inga le tai le la whai, I le auli nei, ia mai, ta whetai le tua leo wawa ia tu suru o le tino, ia o tau mai nu le lei, o tau mai le lei, o le ingoa haipule nā le a tau sa vea, leo lua I ri, sofa leo lua I ri, ia whaftai le tua, ta pui ma, ia ma tau tai I le whainga malanga, lea ua toa I tau nuu mai, I lau whanua me ele o Aotearoa, ia I le anga le lei o le tātou au, tapa au sile langi. Le a tau sa vea le nei, ia whapea fo I le sunga ia Lauli, Isaac, Paunga, ia, o le a ma nofo atu, o le au tau whirosoi ba le tātou tāwala ka koe mo mori o tau, io ina ua mānawa ngā ruenga ia whapena fo ina ua Gagaifo Faiva o Samoa, I le nei fo I au holi. Le ua o whawai atu ua anga I mai ia le fionga le minsta masalu ia mai sina 5 minute. Ai, o leso, awai e signal mai lo ia le sunga I lauli ua taunu mai le tātou malo, ia na tātou. Matale ai, nai me laiti e tātou te amatale e whapene wau te iloa. O le toa tele o Samoa, o le aso tā ua le nei o le aso 5 o le masina o November, o le tu unga siliona milionea I le vasatasi mane, ma le Pasifika. E whaia le Melponi I le malai tutu usolo whanua o le Flemington Racing Turf. Le Melbourne Cup le na e whaatasi lava o na tupu I le tausanga. Ia, le vai aso mua lava po le vasaluna lua fo I o November. Ia, o le nā, le alau te sawa nei matua pāpā tu I TAP solo I so se vaengo le atunu. Wai o e tangata le masani o na o e peti I le tuunga le ala wo iai. Ia, there are more on that on the 5th of November at Flemington. The Melbourne Cup is on at 5 o'clock this evening. Ioi. E atanga te le peti ana pawale o le aso o ye peti. E a kuala kangaka ia peki malo a lae kua ia kangaka ua a kore vai aso o cool TAP. Whatalofa bale nganga whaloalo. I lo uso a minsta. Ia o le tama le malo. Ma o le minsta fo I lea. O ngā ruenga te tele. Ma tina e te tele a le malo. Whela ua inga. Ia whapena fo I malai wa lele. Ia mawafu maisi ngā ruenga le malo. Maisi fo I a tinae. Ia, Honourable Olo, le a tau le sa, a foa fiti wa ai. A lole soi fo munuia, a fio maia le tāpolo kalame nei, o le nganga ifo o Faiva o Samoa. A lole malanga munuia. Ia, whatalo whatu, le a tau le nei, vaengo le aso. Ia, se awano fo I e whatalo whatu I fo I de pa ia maurungo se tātou tunu. Ia, oro o mawhai ono tātou whatasi lau poro kalame maua e la vai nei aso. Tai. Ia, wha malolo so I fua, malo fo I folau manuia. Ia, malo fo I le balanga manuia. Tātou vi ia pele atua o no awano le lei. Tātou te whiroa iai malau lua fasira whai fo I lea taimi ma lea taimi. Sa siasi atu fo I le rawai tau ma tātou whiroa I ma whasoa ma aleanga. Ia, le fo ua utou wasi si mai le atunu nei. Ka fitai lava I awa noa tātou te mafuta ai, ma whasoa, ia ma tātou tala, ia a o whafonga Samoa, kwa le maua lava seisi o
o au lua fionga le ngate la fionga le minsta o si fo i minsta ia fa pe fo i le sui minsta o la umtanga luenga le tofa ia mau a siosi pue mai ia po le sunga fo i le isi le a taua ia ono le tele o tuangi ai mai se le forno tanga lea sa noa e le ngate le tape nanga wa ofisiri ane e foi so ai ese umatali e tangata male sila fo ela ale tangata ia la fionga le minsta la le tau a fianga a toa o langona ma le tō whae lawa fionga i le teimi o le fontanga ma le tāpenanga. O le whaamalo ma le whaaftai i le tāpua inga mamalo se tātua tunu o i le o alo whaiwalu tātua tunu o i le fontanga nei. Ea, mai lava i le amatanga o tāpenanga le ataua. Ia e me mita lava ia lo nei foi tangata atonu fo i whapenga uma ia le whainga mao. Ia ma se tatu watunu atoa lava i tāpenanga e mai lava e wafia pedua masinga kolu masinga o kāpenga ia tatu fontanga. Le se mea sa whale tonu e makaukia fo ia le sapi mai o le tatu watunu uma le lato watunu e tāpena ia tūlanga ia ole tala lava le ia taua ngai usunga fongo ia ngau mai atunu o lalangi. E pei e fo ia o le tele lava atunu ui e whai ei ia fontanga. E whako airoa lava le fontanga fo ilea i se fale e whai e se fono. Ai makaukia le mele nga whakingo ngai e kako kungu e ka penga le atunu atoa. E whai ia o upolu ia au sa vai fo o nuu i tua e leise nuu e le angiangi ai fua o atunu uma sa whapenana au ai i le fontanga nei. Ma e mamoli ala o whaftai e whatau ana ma fono whapi i fo i wa umo le sa unol tai o le malo i le nganga le whaftai. Ko inga me whapenei i ulanga maua e whapenge ua o isi o tātua tunu. Ia ele umalawa le nganga le fia whaftai. Ma whaari loka mi mika fo i le whakingonga o le fono. Ia, fontanga nei e le i whapea fo i na malolo fo i ia tātou a kapeneta. Mai whaara le whaatali fo i o sui mawalulunga o atunu o presidente, o tupu, ia o palemia, o minister. Ia, e whai fōr whaatari al whae e atu. Lia O le si mea sa vea nga maua e fo il tūlanga fo i le tilutino a sui ia maisi atunu. E whiu wawaingi leo i kafkafo le wala fo i lea pi o la atunu a o inkūlanga whapea. Ia e kumua leo fo i le security o le atunu. E ngā fo isa o kou mai taua fo i ia le tupu rātou i o Peritania. Ngā o ngā ko kamari o leo ai ko o rua o muso e koi muri e kung kamari anga ia. O ngā sida fia fo i le atunu o e toa fi le mu. Ia o tapenanga atoa ia o kere koe kau whamakala o lea sa o kou sida kulawa iai. Ia. E koe momoli a kulawa le whamalo ma le whaftaila o tau tapuainga. Ma lau whaftai le sālo fui i lau fionga le minstae e fono whapi le saunoanga fui le teitai o le malo le naua ta oto i panga ia ma ua unu mo tāwhalau i so se tuli manu le lalulangi whea lava i ai ia Samoa o le nganga le nae tasi lau fionga le minstae na o le nganga fia ma le nganga whaftai ia wawa ai tu fo i le tupu ia wa o lātunu ia e tau papai e tulol tangata i le tupu o mai fita toso maloka ma ave i sisi mea ma whaasasa tangata a le mea lena mai tauina nei o sau ale tupu mai lona tūlanga māwalunga malana masiofu sau i le grassroots level o tangata Samoa
ma pa'i atu, ma fusi atu, ma whaatalofa. E o aris kengi ki mo, le silo ma kua mo kaanga ma kongu, ala pa, o yo ranga kisi le ala whaura. Whatu ai foi, se malana ma tau tia lea. Ia ele ngata foi le tupo pertani ia le atawa e whapenga foi ia si kupu foi le o wangalo foi ia kia ule ingo o le atunu. Kwa station e po Swatini. Watini, iyo. Swatini. Ia e whapenga foi ia si ngā kupu. Ngā kaungu waku foi langa vae e umanga fika foi e pui foi ngai. Yang kai mianga nga ko ia o ale nga katso ia ka fa ia ai duanga o ia ia ka ko le o ia ya kupu so esanga king e ka ko watu no el ko alu ma ko ave i kua o le mali ia awa fo i ese fo ile vava ia tu al mele ton ole talinga malo le no fo i le lo fiong le mista o le talinga malo le tu no ato au mata mai ia fa tu mutumu ia fio anga mai tu malo te io o mai ta mam tina matua a walu motane a walu no o luma o tene le fa nau se io o lava le tupulanga laiti e mata utia le involvement mala fianga sai ai o tatu tangata ono o le nganga e tasi ma usta i foi ma fa lo ile fionga te mai tai parbia e mesel kabineta mal committee fa foi ia ole mema o na ia sa faalia ai foi ia le lato wanga fia foi le ino mai alfon tanga ia e tele la vala no foi ia sa ngiangi ai fu o atunu ia sa feilo i ma sui ma malu mai foi o sia tunu o sa au konta ia ole manga ia foi ia o nga foi va inga ia ua mako kilo ai ia ile amana ia male nganga fia fo ile e o aku o le ku mai la ko fu ia o ngi fo me o fu ai e pe angi lo le fu ai e le se le mimika ilonga ile fu alo malo matulanga fa pena ia mafaya ko ia makai isi ia le na ese le mata mo fia ia mai awe pe anga va pe o ku sale nga mangwe e fai fo songa makai se makai ni si fo ia e wala vai o poru e fai masui manila ta ua tele ia wa vai le ta ua so tanga ia la o fionga le minsta wa mfai ona ave loa i lava mole anga i lumana le o fa mai nei le pale mi ofiti Steven Van Puka mai le va this is my new village now yes. I will take this title and respect this title for the rest of my life. Ia vai lai. Ia. Le whaaloalo situ. Tuli atawa. O atu o piko silinga mimika i kako kapenganga. O ngai o kako uso Pasifika. Tua oi. Kako uso tua oi. O Rampuka, o le pale mio Tonga, o pale mio Tuvalu, ma lau vaenga umaia. E maboli mai ale nga whaafitai a Samoa i lako kapenganga. Wae pe o kako ale nga whai masui o Pasifika kako ke whakingoa le ia kontanga le. Ia mako ke kalkalangoa ke mifo i ua mako koe mamori ngai ko inga. Ia kalangoa mai malenga nga whaafitai wa mimika fo ia le Pasifika la kou ia i le kako whakingonga. Ia ole sia mea le atau ile nganga fia o kako o maloi o kai o kungu ole kaungu mai ole makoi au le ia kako falenga fakali la ko madila ia kasi nga vaenga nga makoi manga ia au ole amakanga lama e anga i mai lo kongo Samoa ululo kongo kako falele sa fakingo VIP lounge le ia anga i mai le awala ia e ka peka akola wala sam ia kilo foila ia i me sa fucking oi fongo ma me e maua e foi ia ka penganga ngai lo makua sa ka penganga ia ko kongo o pe ala fa for konga la au voi le ma ai ole ese o langu
o kongo I fungala au o la au whakingonga fonga. Ia e pea ngō whai aku lea taua. E koe a vakua la wha malo. Fono wha pi I le saunoanga le taitai. I lo tātou atunu u e le ngaka lako kāpua inga ia o lau whainga luenga kofia lea tua ia lako tausanga. Madi Wa manguia ia kako ka penganga malu kako wha moi moi. O le vai aso lea na whaila utala iei na ua mai ale fono. E se fole mea sa muli ta iei la umai tau I lau whionga le Minster. Sa mai tau ina e so stemi lava whai e se fono tanga ma tatala e tatala lava e le tāpua inga ma watu I luma o le atua. O le mea sa au mai tau ina. O whai whea au uma ma le au whai ngāru wenga lea na tūtū lai le amatanga e momoli le upu ma momoli la palapa o malo sole. La wātula o whionga e le aisesi e ama mai o tamasa sa o uma ia o le ngāru wenga le atua. Whai o le upu fola o le ngangana sa moe whaonga ma le ngangana Peritania. They were so professional. Lau whionga le Minster. O le tasina mea na o mai tawina ya o la tau ia. E sa o le leila wa le saunoanga. O le tu momosu fo ngā man mātou tatanoanga ngā le male whionga te mai tai palmia mal kāpeneta. E se fo I le tūlanga maua e le tāpenanga le au whainga luenga le tua. Ia le fo I anga kako moni mauinga fo I le whakingonga fo I o le kakalanga o le fo. Ia, e le ai anga si ufonga maadi e kusa mo si ufonga o whaife au. Moni Vei la kou langi inga ia pese fo I o le ngā fo I wha moe kele. Ia. E o fo I kua mai a mako whongkanga mako side events ia sa whai. Ia, e whai lava mua lava le lotu. E rei whaapea lava ua sa whai voi le pa whaapalangi le mea. Ia e whai a mako loku, a uma le loku, ia, ngā voin kou sila, o le kaimi ngai. Ngā mako ko le kaimi ngai. Ia o le kaimi o le whai loa inga o anga ngu aku. Asa. E kai peila o le kupunga o Eswatini. Ia, ngā lakua fo ile le vakua le whafonga le atunu. Ia, ngā lakua malonga la eive, ngā longa ia afo ka ai ele. Ia, ele malonga pumanga. Ia, o wikaloa uia. Ia, o lokuloa kālo ufu e kuponga o le fonga ngā kala kisipo. Ia, matatala loa ma le tau o le tamalo. Ia, o le pēla ngā o paula ngā o le afo I o se kua lalo ua sa o I lau swimming ska. O wanga sa ungi lo kia kakala le fonga ngā. Ia, kua lalo mai lo lau swimming ska. Manga ia avelo fue. Ki ngā o whaalongo kia uoki lo maaliri, a whai me kakala lo off. Ia, whai mala ula whalala le sa whaire mala unga kakala I fo I se kasi o fongkang. Mali lau. Malo, e se le tāua awa o le uwawa atu nei. O le fono o Samoa. Ai pēna tatai uma mai e Samoa, sa iei maoli, sa iai a poliki, na matua tofusia uma atu nuu o le Pasifika, ma lātou sui I le taimi o le whaalinga, o tū maanga ma whaafiefianga o lea lava po, ese le matautia. Nanga le whata atala noa tu fo I lea I lau whionga, e tu sai o oe lea sa e iai, nā lau whionga ma e matamata ma e wawai foi. Ia o mātou, mātou whaafetai I le komiti whaafoi, ona sa maua le hawa noa, o le Radio Samoa, e pu e ai ma whaasala lau tu sa o mai. Ia se vaenga o ia whaafiefianga ma le whono lea I lau whionga. O le mikanga ngā, o le usu ngā whongo ma le kāpenga ngā le whono nei. Ngā kāpenga uma le Pasifika ako. E ngaka o le kako akungo. E pēr ngō whaiak, e o ai atu motu uma lava le Pasifika. Na tāpena fo I lātou ia. Ia ka ke vai a fo I le anganga whaafikai mai o ka ngu o isi ia kumoko le Pasifika I ia ka kou Samoa mo le kāpenganga waka ua koi malako. O le peo le anganga whaafikai le ngā. Ia lau. O le si mea o tā ua tele I lau whionga. A waile ia se Faiva I le se mau. A tonu fo I e tū ma tilo ma toi vai nā isi vaenga.
Wa nisi mea te tau na whaaleleia. Mō le lumanai. Ia, o la ngona o tangata ia whapena fo i mlau su e masei. Awa, o lai o nare tātou a mio i o mamatongo fie me le matamatatu. Ia, na pawa, e fo isa mai e le toina ma le ala ma whamai. Kwa ma i mau aku pe ngalu i o le whaingo le regional airport le na whainde. Mai o su e kupe. O na whawhena mai le nawa lele e se e o... Au le ale nga feo yele luas full miliona ta la ngala u ka fa kwa le mo tonu al matal donga le fionga. O te ofori ni tanga o la fa le fono ma le me la fai o le fa sala la mai fa fo o le mata nga fai o le afo o le mala va lele ya ai to au mai ai fa mai o le mi ngao o le fionga fa muina mo le puenga o le la tozu o le selfie o fatu o tali atu ele tali fa muina ai fa pe ko mo se kai mi fa pe ni ko fe ni me fa pe na o la fo ele ya le tupu ya mana no masiofo le fo e fo ile to ya me o pu la selfie ia ke lava ia ile ia fa muina fo i po le fionga po le telenga le tino. Ia a Kongo o songa fo ele pe o fia wa mo se apa fo i ma le fo i kangaka o le kupu o Peritania. E pe ua mga o e faisanga se la aka fo ile ma me va penga o le nganga le ia ai o se kulanga fo i e ka ko ke kir ko ai wai o le fa ko akula i mengi se me fa pengei i ro ka ko o le ka ke feola. Sa o lili la. Ia, se me va penga, ia. Ai, o mea ngara uri inga korua. Ai, o kalonga fa poki. E kolo ingi mea fa pea, ia le fo kupu isi a kungu. Ia kungi fong kang ke kele fo, lele ai faise se sol ke ke. Mea fa penga. Ia, e paualanga ko orua o le vaenga alikua ngai. Na solo ke e la kalanga fai. Ia e ka fefe le atua ma le whaafonga foi le atunu. O le mea nganga mako karangoa i ai. Fefe pe anga whaape fai le fongo ngai. Ai o lai ai ala whare o le nga fai vo le VIP le nga iai. O le mea kongwanga e whaape mai pana mi o kea le whaakarisi se o kere at. Kone lope whaafefe ngā whakukongo le mea. Ia, ui i lea, o anga... Ia, maadi e lava. Nga whai. Ia, ango kere fo iai. Ia, o ngā kupuai fo i leo le ika ma le kulanga whape ngā. Maadi e lava. O le mawhangal nano o mai e vātulu sa unanga lau whionga le minsta o la whau. Ina ia... Awani avea le se ma mea ma mafa. Ua mātango fie ma le lei mea uma. Ia alanga o le nātura o le tō ina ma la wali ia kolo ala whai ngawanga o la wali ia. O le e ke mga kua fo i le ataua. So se a inga lava poko po se whala pokonga. E kawanga i inga ka whaale le dik. Ia. Wala pala le wali inga ko rua. E o mai la o mai fe mai ia o le peso o le pau. O le peso o le pau po le o ngā o ne ia fina mai. Ai fundi a fituai. So le o fe lai fa lo longo i tangata ne. Au mai ia fifou na tau mai fo i wa ngau le IPC. A o le fai mai le minsta e kukua ke le ia kamasao ia tutua makupe ale a fai. O lo no winga e le ai ele o ngau le IPC e se fulmon 2 miliona ale na mai ia fifou ia fa. Masalo o lae kau mafau wala ua o lae kula i whai ngā malo o lae rai gai la ua. Awa o le mea ngā sala ko whai o le la ua ko awhikuai. Ia o afi nga avaku ia nga fo isa ka ngoa i ma tatu ia yu ma ka kala nga afi ia o wa pa paule me sa kupu mai e fa le kongu le mai sa vai o nga le ai ma se afi fo nga avaku sa vai o afi kuai u ma e fa le kongu lo afi i upolu ia avelola ia kau e ka i fo ngai insingia sa vai kau fa isa vai ia
Pero o le kaimi mua le o ingia fifou sa vai le atau. Madila. Tai. Ia e pe ia sa ukarangoa fo ingisi o ofisa fasala lau. O ngei mea o e mamlama uma insingia lau kala le fai. E fai a le accountant wai accountant umala ua a. I. Uri ia a. E mama. A se mea la ke fai e lungo computer. E ma fai anga la fasa o a fo i le ngare. A e edit pe a fo i pe delete koe fasa. Ai a sasi la insingia i mea nge yo afi. Ia. E sasi la val fale kongu ako se mea fo i lea. Supply bale. E fo. A. Ia nga mai ale finga ngalo fo i lea mai afa pe o le afi. Pe o se afi kuai. Al mea i o le afi fo. E kousa lava po se afi fo. Ai lava se fale kongu. O isi fo i fale kongu e au mai. I le mea nga whau i le afi, la kukere i maua se mea e ongo whale kongu wai. Ia, o le si mea nga o isi afi kai pei fo iau ka avale. E iei ar kua i ngā kiso fo i lea e adu wai. Ia avakulola ia kākou. Ia o kākou la e kau ke adu fo i le kiso pa ngofie, o le mea mawhai a fōra kākou kongu. Ia o ngai mea umafa pe ngā e ngā make fo i lea iei le ia kako insingia o insingia le pisi mo la wi ala ye Madila. Ewa. O kulanga fa penga. Ia e pe o langa kau kuli loa. Ia le IPC. A fa pe o ngia fikuai. Okay, do a fo ia ku Samoa ula kule ave mo meu invoice mo meu umanga e ka oi mo pe afifo. Ia o ke minga isa vea la ua koe operate uma fifo ua e lua pa te vo den ka karangoa mua. E vakua fiefa lua o poru lua ave sava. Ia lela ua uma le chakom. Asa kodoi ia i poru. Na ua ave lola le sia fiefa lua ia fi mala fo ua le uma fie lua nga la ua le dia file sa fa le kong. Ia pe o le kalakurunga o le mela la ua isa vai. Ia e fiu lai whaonga ia le malosi o awhinga eru. Ia o le fo ia ka penga ku e o la fo ua whekau i wakako le fo ia kako o ke meu kirisimasi. Madila. Tua i lunga le demand o manga onga o kangaka whaonga anga le kisi. Madila. Ia le fo ua lava ku i le ka penga nga le IPC. Ia o whakfoile iei i le kama foile le fionga le ripule. Ia whaumui. Ia. Aku fau mai si afi kuai nga la umai aso ia. E koe reserve a kuai fo i kua ia isi afi nga. Ia ai man kua fo i ke man kua ka karangonga mua renga i le afi sa hai aku ngingi usira. Ia, moni. Ia rawa ve ese maranga afi koe fa fo i mai la kua afi nga. Ia o ke le kupe sa ado le pisi nga kai mai o le ile koe mga kuse si nga kai mi. Ia. O le ua whaasolo lava polo kalambe ia le alkapopu lenga o marisi anga whaere kise. E whaere lika ia ke lo mea. O fitu wai la na sa tau e lau fionga minsta ua lewa na tau na malo lo a pensione malo lo man malo. E mawhai ona tender i ni whaalapu putonga pe toi whata watu ina ia maua mai se tupe le mtanga ruenga. E mwhainga whaide tūlanga nga. Ai se ilonga la ua yengi ka kua fo wale fa ko a luangai vai aso kalunga pi para ia afi e lua yo ke lo fo er se kulanga nga le a kitile tulenga ia o le tenda lo afinga i kua po ingi se le au le private sector e mga bia ai sa o le ia o ia finga wa levanga nga pension ia au mo me foi le nga vakua o mang wakakaunga malo lo mang malo asa kau faiar me foi lauki lo mi lo que lauki se ko ia umi la ki ku se si malo leo ke lo vaku ko ave la lo e foi fa faia o nga susa tata le no sa o mata tu le lipoti ale vaenga fo e o lo pule lo mtanga lo ngam lo fiong le minsta ele lava le sapalai ma le lei o le suavai ile vai taimi le o le fono sa o le
o fo i o ka penganga umanga ngofo i ka fo sia ma kangaluenga i makom kangaluenga i e palu ia mau ki ngoa e le leile e kisi ia mau ki ngoa e lava sua vai Pea ka karango le kele o isi po sia ua kongu i pia. O leanga whaalango lango fsosoangi umai i le kako supply mai fuloso. Ia lava. E lea i ala ma se whaale kongu ngau o iai. O le si awa i kele sa whaonga fo i ngā kaimi. O le kako medi lea sa kukuwafu. Ela sa nga fafo i male fionga ya soalo le fionga le pule male lako pulenga. Ia ole vaa lea makua i ke leo sa palai ole vai e anga i. Ia ua fiunga meri vape a yenga mangisi meri se lima i le kai nga vai e sua vai. Ia pe o ngai kulanga nga iei fo ia ole si fo i mea ole kako transport. Ole ufa ingo ka vale fo ia sa ngafa fo i marka ko mkanga luenga ole MWTI ia fa penga fo ka ko RTA ia le ataua e uma le fongo le ai ma se mea a ngakula mai se fa le kong ia e pe ngai kala ku nga ole ka ko ka penga ngo fongo ma kulanga fa penga ia e me se fo le au nganga sa fa kingo fo ie kupu mai e o Samoa o ngā mako ngā due whakasi. E le pō sa tātou whelo iai, ma tātou tala noa fo imba whasoa. Ia na e sao noai, lau whionga le minsta. O lau lua no nofo ma lau minsta lango lang. Lango lewo tūla lata i le fono. Tu pea lava isi minsta fo i o le kapineta i le a whaina o to. Ai te whia nofo pea i au tafa o lau pule sini ma lau mtanga luenga langa e tele o whela ua inga o le swavai o le eletise ia ma isi mau mea oma ai te iwa to mua i mala ina ua ngoto le mana wai i Samoa o le whaftai le tua le sa i ua o lau mtanga luenga ma lau o whionga le minsta na whea ngai ba nei mea oma a le te iai whanua Sa le leile e le sau noanga ele tulanga fo iwa pe wa fa pole fo ile si kaimi po le ale o a mafuanga fo iwa o fa le tonu mai ai ia le sa fo io New Zealand ia te le sa ia ku ia o le puinga lava o le tatu o tunu le ataua ile nga o le tupu nga ia kuai ia le va ale o New Zealand na dia o ko inga kanga fo ngei ua iai umalekele wa kungu ue o ngo lama kia fo ia kulanga whapenga ia o le waa fo isanga ia ku efeso soangi ia Samoa mo le pupuinga o Samoa ia peka iange ia ngasa tula i mai le whawhitaulina ia e ko fo le pulo fo i le ngā ruenga la vea i fo isa whakingo ka kua kungu ka ko malo Yela. I ngai seila fo isa ia i le waa ia nga whaasau inga o mai o lako soifua. O le kaimi fo i lare ngai. O le ua e le ia se kulanga ku ngā kele o lo o whea ngai ma le waa lea. O ngā le ua kaungu ua ku fo ia kangaka aka mamai fo i. O le la ua o le kamawhai a mai runga le waa po le ave ese mai o le wafi le kukongu. Nga pauanga o le mea o lai ai. A o le kulanga ia o le alava e update o le mako makanga luenga i kulanga whapenga ia so uma. O la se tanga ia lau fionga i le mata upu lea nga iei fo i tangata i la umai tau ma le vava i atu. Iai mana onga e te tau o na tali iai le malo Samoa ma New Zealand. A iei fo i tangata o masani le talonga le nei. Ma tau mawhai e politicize ia le tūlai mai o le whaalawelawe le nei. Ia o na ta ina se ai la ia leo la ngona o tangata. Ai le maua ilo lātou ono sai ma whaatalitali te isi se i whai ngā luenga ma suenga i le mata upu lea lau whionga na minsta. Ia e sa le lava le kulanga ngā.
o la'u ngā mai kau politicize le issue lea po le mea lenga kupu. Auanga pauale mea lai e liki mai lunga o le va'a o le tiso. Ia e makua foi la le tiso. E vave lavanga evaporate. E oi. O le anga I foi lai di poki ia e update iau. O lea ia ngai le ocean. E anga I lalo le south. E le south lea fo I le tiso I le oa ngai mai uka I le aloa. Ia o e peta o kulanga nga ia mangkua foi le ia taua. O maka upu whapengei, o maka upu ia e whiangai I malo e lua. Ia. Mai le kai ngā mawhai o ngā I mai se kako community foi dea. O mai ao mai sa o ia New Zealand. O maka upu ia maka upu kau le malo. A whaapela e iei se kūlanga o le whaakarangoa inga o le maka upu lea I le vāfo I o se o kako I kumalo sa whatama I le maka upu lea. O le mea langa I karangoa ma le kako whainga malo. Ia ke lea ia kūlanga I kaunga iai ia e se ia kasi whanga maka upu nga oso mai o nge e kako ke vevesi I whaingori. O le kaka malo. Ia wale lava sa ia fo ia le kulanga lava ia e kanga ia ko fo ia o lo a makanga mai ia ngi ko inga maka ufape ia o e fo I porkiki ia ia ma di la le mele o tata ia fina ngole taimile pasalo pe na o se tolu pe fa pe lima fo ni a inga fo le o le lato Faiva le o le ngata I fali a le o e mo fo nei o ta o mai ai le o le tu malo o ma e o ingatai o le la o su e ni fa mau nga fo le o lo no winga e to tele la le ele masani no le sami e ese la tu ta mau ainga a le o fa popo ya I tangata mon I lava o e Faiva o le ngatai fa a e mai tau o mai I a le ataua o mea I e kaunga o ngā sirisida ko koa ia tangata e whaia ia o whamtalanga o le kako moku ia pia I uporo. O le current po le au e ka amilo anti-clock. O longo wingo au kilo kunga I le maka upu lea. O le ua whaikio masai mai ia le ku ele alu ia le au. A le ngofo ia le piko e alu anga ia le au o le I kongwa ia o kako o ta whiango leo. O le mea la ngā ele o maua I lako, o lea I loa fo I New Zealand, le mea lea le amo ke mamlama fo I mako. Ai, o le mea ia le ataua ma le whawhongwhonga le atunu. E iei lava le kūlanga o le kako vāngo ngofo ma New Zealand, e mawhainga kirikiro whapenga. E le I whapea fo I ngā ruaku le vaanga laku e deliberately. So al kako mo. Ele o langa o aku ai lunga o le afo e sosoang. Ia, o le kau fōlinga mai ele I mauku le mai le di poki wha kua ukalangoa sa o le mea le. Ai pe fōlinga mai I la ukau mai kau. Pese o se human error fo ele po te... Na pe ai mo lima motusia le tise ma whapena e lona ta whea le. Ia le ai le o se mea na fuafuaina po le sturana pena. Ia kia ua ia. Ia e whaifo ia le si kaimi o ka mawhauwhau kua. Ia New Zealand. Ia po o ka koka Samoa umale inge ua la ko taxi e whakupe kua I Samoa fsoswang. O I New Zealand fsoswang ia Samoa. Ka kua kungu. E ka kua kirikira wapenga. Ia o le meri lenga iai ke le sao o New Zealand kongo le o ko nginga ngā meri I lenga whao ngā le wha accommodation ka kua fongo. Wo kala ngoa vo le I se kau I le ko fafo I ngisi e sai le mele yang New Zealand. Ia o ka ko security equipment e nga vaku o e whao ngā mle vale le whongkanga ngai. Ia o I kias 10 miliona ngā mea. Se lau luas fulmon tupu leo. Ia o aku I me whapenga o afo I o ka avare whare mai o ambulance ma me whapenga. Ia ai le umai le sosoangi mai ang New Zealand I kausanga uma
I le ko budget support ma mea whapenga. Ia, wa le vanga whaile mea a New Zealand sosoangi a kako wala ma whangau i scholarship. Ia, te vai e whai fo ima kako fukuku nga i whapenga i le sosoangi a ale kou malo, e whapenga, whapenga aku. O Samoa mai kongo Aotearoa ngai. O le kou whainga malo le e kula i mele whale kongo ngai. Mali. Ngā malo ngai. Ia mar kou whainga malo Samoa. So vele e le whai e whapela o whai aku o le kulanga fo i lea o ke e pe kom salomia whapea e mawhainga whai se kulanga fo i lea bea fo i le wha Samoa o le taki ia whapea lea mea. E iai lava ia kulanga pe whaionga ma wheloa ima le suipalimi ai i Samoa. Ia e whkuku ngā i lava. E whkuku ngā i lava ia le whainga o ka kowhai unga. Madi. Ia e pe wa e fo i ma whai fo ngā whaingi polo kalame fo i le koe le amu ia e pe sosoangi aku la kou se whakupenga mangi mea whapenga. Ingi koe ngā loku whaku se whakaikainga. I madi ia. Ia, o koe ngā mea la whapenga kau hoi on kako ki ko koa fo i e peang o whai aku pe o le mea renga whai mea wari ia ko rua lenga e whai mei. Ia, pe whai a mea ia i le kaimi e wai ai ia kele o kongu uinga whapea e leanga i whai ngā malo ngi mala komeo. O manga o vavele compensation le teimi le nei a se fai mo mosus ona lola ele fua pe o le ale tu nga tele ele compensation. Ala la fole na lai lo le te tai o New Zealand. Ina of silingia po o mai te me tau no tau fato ese ya Samoa ala tali el parmia. Wa umono fai no fa maula lo atu fa fia il telo interview. Ai le o le te me e tawa lunga isu su enga ma se malienga au tasi le va o te tai o malo e lua. Lai poto ale. Mai o te lo fo le ala na mea i lau to fo i fa utanga al malo. O ngā kongu lava e oso ma lava i le Ministry of Foreign Affairs ia whiutanga inga ngai. Ia mantua fo i la o le Minister o le Foreign Affairs o le awhionga le mai tei palmia. Ia o le palmia lava la ma le Minister po le palmia fo i ongi sila. Ia karkarangoa ma whaila ia po la se whai unga e kala whea ngai moa kongu o lua. Ia ngā umalea? Ia, malo. Ola ata se e atu i le aunga o le malanga. I le whio mai ma le tala mai o au. I le nei mai teimel tau sanga na ua mai atu i le fontanga tele le ma le tatu tali ngā malo. I nisi a fuafuanga luan mamau i le malanga mai ma le whionga fo i le Swimming Star. Ia, o le ua mai a ia le a fo i ka ko malai vale le makulanga whapenga. Le la ua mase e mai ma le whionga fo i Swimming Star. I le EPC mo le whaua winga o kako solar projects. Ia, ma o mai lo i le kako kampangi va. Ia. I le kirikino i kako le Samoa le ua le vangenga wherua. E le vangenga wherua i kako le Samoa ua makua i whiu e suengi pātso o siva. Ua whaisi omi ua lua sulma kupu kausanga o kaupua fo i le Samoa nga i le atunu i le vāo modifangua masalolonga. Ia, o le kia la nga o le vaa le vatu whaafonga le atunu ua koe whau a koa le kia fau. Ai le la kiki le kau o le ngā fo i a vaenga whalea ngainga. Ia le kako vaa lea. I la ula ma le mai kau fo ia le whionga fo i le lipule, le whionga le ataua ma le lako pūlenga. Ua kakau o ngā kirikiro kako malo i se siva. Madila. O ngā wakele le kupe whaalu i repair and maintenance. O le vaa lea le Samoa le malanga i le vaa upolu ma savai.
Ia o ngā whairola i o la ukarsanga fo I kawala mai lai le whaupuanga mai I le ripule o le kampangi waa. Ia whapenga fo I le ripule o wafum kaulanga. E ka kaulo o ngā vave o ka kilo I se waa mo sawa I maupol le valea. Nā lilo. Ia o le lasa a verkalo sanga I le fionga fo I palmia ma le ainga kapeneta. Si I o mako mai ai va ai le I Australia. E tuala vaanga mako mawainga e le va ai I Brisbane. Ia ma le va ai I Adelaide. Ia o vaalanga maukeo si I mako kilo o le ale va ai kalafea ngai le makako. Ia anga avakulava langa I information so o vaa ia. Ia o le vaa le ataua. Ia o le vaa nge se vaa kele. E peia o vaa ia e whewa I le vaa o moku fo ia ma vaa o wafu ai Australia fa penga fo le vaa le pe anga I le loi karaskeke ma. O inter-island ferry. Fo ia fa penga. Ia e pe e fōringa mai e whaselau le 5 selau pasisi. O le komangkua le ia o le sao ai alua I sa vai po le kursu 5 minuti. Kursu 5 minuti. Ia o ka vale masalo e maua fo I le ongos furu ka vale. 5 furu le ongos ka vale. O le vaa le ka kole di Samoa le au koe whai akula o whamakalanga inga ia whamau le. O le vaa ngā ka kou, ua masalo po o sa valia ngai le 5 le ongo kausanga kalu o ngā kaofianga koe avengi lo 5 mafa le atawa. O la ua kirkilo le ia la wia ia ko kongu I le afo I kampangi vaa, ingsingia. Ua vai le foloa. Ole le va ala ua o iwa ia ka vale mafanga loli ma pasi me penga e ola isi va ai ngau ka van lai kia le ua ko ngol vale e ka singa va nga o ka wenga fa muka o koi fo I mai I o le mako malanga la nga le atawa ma le fa fonga le tunu okay nga mako oso mai nge ua le mo ngi mako avangoa I le Qantas Polivete ia mo ke so kula I mo ke o ka yau malo pafta ia mako kule vai le va alea ia ma le vai Adelaide o nga mako koi fo I lo le Samoa mako Samoa ia ave lo le se mako fa kuanga I la fionga le kai on malo malang kapeneta ia e pe mari dia ia yo le mako le va alea e mo ka ko afa pe la o le a kingo fa mo lea o le va ala le ngai ko u Samoa June, July, le kausanga fau. Ia o ka penga lola ia le whainga o le vaa o le fo ia mako whai e ngi mea fo I lea o lalo o lunga le folo e whau le ia ngi poku malo lomo le au matua. Nā dira. Ngi papenga e re koe ingi lifi wai fiu fo e su ingi pāto ngā lifi. Ia u whai aku le whakupenga. Mā dira. Nga fsilingia ul pan mia pe fa ofera me mo ke su e mai se ku pe fa ye. O wa ka mo mai de kala wa kasinga va ngole. Le tau le va. O le va. Kasilanga va ngole mo ke o si ma ko e fa ye ma ko wa mi o e ka o ka ko a mi o le fe. O ka te fe e solo ko idea. Ai le ko si le ka o le va. O le kaula le vaa le kau ka uako e iwa 5 milionga Amerika. Ai kau mai la le 5 milionga Amerika. Wingo tolsu tasu. O ia ko 10 milion. O le milion ngea la le o soal. Le o le wafu makaulanga. O le milion ngea la ngā lea la ko wha kupea lea la ia investa I la ko kupe I le shipping. Mā dia lau. O lea langa nga makau sola mai mau lea taua ma mau ma le pule o le sa. Ma keo mai e vai le vaa ma kokula lea kope ia so alofo I le wha kupe va. Le ua manga o lea fionga le investor. E sau se kilo pe worth langa kupe le ia wha kaua le vaa lea. Maria la.
Ia, o le si di pule lea ma ke la fionga ia tasil fai le pule kako Samoa Shipping Services. Ia o ia kongu lea ma lako pulenga le ngafa ma le kuru wingo va. Ia ma sai la fo ile fai ngā ruenga umai kongo va al aisia kongu. Le vo ila e fio mai langa fionga se isila sida. I le vaa po o yengia nga ka meke kuru e le vaa le nge ke o vaku le vaa e le ingi. Le ise so na o vaa. Ia mara utu i ming skala le ataua. Ia. Ia o le kai kulisi ngal ma ko fai ngamalang. Mali. Ia o le kai ngal ma ko fai ngamalang. Ia. O le sin muri a lea langa tawana o ia isa no nga la wafionga. Wale no tu nei la wali i o tu tala no mai le tio fo le la wali ile le ungali ile fi tala vai awe. Ia skamo kole mai fo. Ale o tala no mai fa mai. O le losful ma 5 miliona le na va toi fai le regional airport na. O le matua mai wala time lua. O auto no fomo ma toi totongi ia le. Se lau fast full wafe le Fiji Airways MIA e test le tatou tarmac ia ma le tatou regional airport se sa no la fionga ina mata upulea ina ia moe ai lola ina va ia fe e le au ma le po i le mata upu no fe mai maunga ato a o tia ia ti a vea sa tau na fai fa le mena ya sa no muri e tau lunga ia alo fai ngai me ke roli ataua. O tia vea lea ko kiki kolus fulu milionga. Ngā re suanga la vole awala e whai. Lei ma se mea ngā whai ai. Ia wo vea ko nge o le pisa mai ngā mea. O le o ke rei lope ngā whaalongo le lek. O ngai ise fo mai voe le siaki kalingo ro. Kalinga. Ngo to kongi ai ave e foi le ko siaki lek. Ia, e whafonga ngai i saunga ngā pānia. Ngā ka kala i kako aki ngā ela. Le aki ngā ela e pie ke i ai fo i lea. Lako ngā vaunga akoa. E le ai ma se seo lako e se mawhau e whai se me wapera. O le se lusu 5 milionga e lua polo ke le lavanga whai e. Madi. Polo keki mua o le apron. Kasi ngā me kaunga. Karsia i oi fesiri insingia i au kilangi me ngengi usila po le alko ngā kau whai. O le apron ngā masalo po le iwa po le ova ko fo i milionga ngā whai ai. Ia mangkua fo ia e manga i fo le pēr o fiu e wala au lia mai da wari ia. O ko si i mapaka. Oi lola i me karangoa mai ai. O le kamilonga a koa o le apron a koe kia lua se lau mika le umi. E fika mai koe kia lua mare la kapi. Ia, madi ela. Ia, e si ma a koa le meranga. O le si ma fo i ma le mafia fia taulei. Ma le mafia fia i e kolu fuku le alu ilana. Ia mga kua la e alu si ma alu le si koe ngā maa alu si mea. O ngā asphalt no la i o lunga. Le ka mole foi le ai malo si longa fainga. Ia o ngara ngā ruere si vai ngā kupe. O i le a foi i le terminal le ngā fai. Salo por sul fa sul 5 milionga ngā fai ai. O le fainga o le ka paka a koa mo ka avale ma le suanga kiri anga a koa la koko ngā vau ngā saka kia ngā rengo o kiri. Ala le kua fa inga a koa la ngā. E lusu 5 milionga. E o foi mar kusinga o le aka. Ingi singia le aljade le lau ke va aia le whainga o le ngā ruenga a koa. O kaua whai a koa nga. Au whalongo tu whame o company a halu mata mawhanau o Samoa e tusi e lisi le akta a o isi o insinia la tu te whatino ino le mele. O le mele le inga. Oe vo i le kele o aki nga e sara kou whaia. E a wakwanga kai whafu. Ia umalole ko kongi ko e lau mai e ngā kampangi whafoi i la kua kungu kupea Samoa. O polo keki umalama ki ngā ele ngā whai o i VIP ma o le regional terminal. Whai lava e kampangi i Samoa. O seng leve vesi mai ai,
o seng o kampangi Samoa. E. Fai e fale. O i le apron, nga fai e King Construction. King Construction o kamadi foi le o sula. Sula motin. Ia blanga ia foi kong kalaki. Ia o le kusinga o le aka, nga kusi e sukan. E. E alo fo Samoa Vai le company. makale nga kusinga. Fapenga foi le LJ de la winsingia ia nga supervising nga luenga. Ia o le alo fo Samoa. Dia la. Le ai ma se kupe a foi le walu solo pe sa u fa fo ngame. E o fo o ngā ruenga o markere ia la Samoa. Le ataua o i se lau kanga ka Samoa le whenga ruenga i kampangi le a seng. Dia la. Inga le ingoa. Ai makoi ko kele o Samoa ngā ruenga. Ma o le ala kore ngā o le kele ngā māloi o ngai ko kele la ko o whenga ruenga. O le mea ngā ngau. Ma vave ngā ruenga. Ia e whātino. Ngā le walu māsinga ngā whai ingi ngā ruenga. Ia e peila o le pere ngā ia o la ua le la ua loko māli die. Awanga o whai aku ai whai se mea ma whai ai o ngā luaku se whiku kore whiku e ko kongpe a kumu kako International Terminal. O le langa manga o voile le manga o e whakirukiroa e ma whai ngā laku le whiku la design ma langa luenga lenga whai le la lenga ka ngofea la ua wanga whai mai. Ele ai ele wako se kuper malo o le Samoa Airways po le talo fa Airways e whai e. A o le la ua loko mali die. Vatul vale tele le. Akulola vale le. Ia e pe o le kulanga nga whai e. Ia malo. Se kuper ale malo po le mlai vale le. A whai o le si voi mea e kaunga mangingo. E mga kua fwoi pule ngan mlai vale le wa fwoi wa SOE. Yeah, a state-owned enterprise. O le kulanga nga. E le mawhai ala nga lokea fo idea ia kupe ar kako treasury i avaka. E o la ko su e kupe. Ia o kupe ia nga whai ka kua ki nga e nga. Kupe la vat pule nga mlai vale. O la ko kupe nga i ai ma la ko long sa whai e le. A o le aki nga e ua whakakia ma mau. Uso le wa umanga build infrastructure kay mingai. Madila. O le pupanga nga mo si kier pa mau ainga. Ale leila yang i mafofo ngos fa nga malo. Build infrastructure. Ngo ku le lo fai pisingi se mafofo po angila ko business e IKEA e fai ele mele. Yo. Ai vai dai e le building ol mele. Ia lo wala nga ku pisingi si lo wala wa. Fa le keke. O McDonald's o me fa penga. Le foi a roi male la ua o ia o ke foi ia ku foi le groundbreaking on McDonald's. O accommodation. Pau anga fale pizza lava chochi pizza o kero karia i o. Ai o nga ia taua i mafaufaunga. Ele ngakala o le whaingoinga i le regional terminal, not a domestic terminal. Yeah. O mafaufaunga fo ilea ia koso mai ko kongu ia flights al Pacifica. O se malai va le whaitulangi al Pacifica. Na dia. E mai ko kongu i flights. Ia hap ka kope wha a center le ia feo inga wha al kongu al Pacifica. I ka kope. Ia, mai mana ia fo i lau fionga. O leo tau manu o manatua. New thinking. O awala fau, o aitia fau leo au mai nei. Whata otola ia lea o le whaavae o mea ia. E a ngā i mai ai, mai o manatua fo i au mai, e whao ngā le tātou airspace, ia, tasile nā, new money. Parking space, ma landing fees, tasi nā tupe. O le mena le ngā pe fo inga kou mai kaua. O le kere fongo kanga ia o ke alu mo fongo ma mako kalango ai ma miska fo el civilization ai sia kung ol Pacific. Ia. E lai wha ngau mai ai o ma faufonga ai. Ma dila. E whai ara singa ma mau le mea le alu ai o ma faufonga lo le ori ia ko. Ko pasa puru kausanga. E o kua ngaka mai le wako. Ai peila o le kulanga ngā e o ko kai le mea le ai whaakadi ai ia le Emirates ma le Singapore Airlines. Se fai mua le la mea la whako ai lo le wa.
ai lo e kampangia ua ia le kulanga le i for flights fo i ko kongo faleon e connecti fo ingi la ko pase se mai o ko le Samoa ia fa akele ka collecting fees me va penga o le ka penga nga i le kulanga nga ale ataua ale mafainga o faia kai mingei Dila. ua ka kia le infrastructure mo alom fanga o Samoa e o mai e fai Ma dila. e leo mai ko kau a maka Dila. Ioi, e pe o mawhauwhaunga ngā le ataua fo i kia uia. Malo. Fafte te le lava ese le tau o manino le lei au fala. Ia, mai e fo i au lape wale whanongolongo bai ia le toa tele au ai pepe se le au mo le po ia pe ua whao ngā lava o i le ungali i le nā leo te whai ngoi na leo meo useful idiots o meo vale au ngā ai mo mo le tuolo whanga i le fionga i le swimming star le tau whai a mau siosi mo le a pue mai ia wha pia fo le whale tua ia vanilla ia ai maise o le au nanga mo le tautua wha maoni a le George's Pizza ia mo le Cover Rentals ia wha pena fo ia le si kai kurisi ngā o muri talo so ia le wha se ma fo ai ia manuia lua whainga malanga mautau uma tanga i fo ima sila i waa o loo fuafua i ai ia lau whautanga mō le lumanai na ia whaingofie ia whemalanga inga ia mare saunga le mū lea i le vāle o tātou o le ue amata mai lungo le wafu aluatu ai i whale ainga whaipotu whaatari maluru le ue se i waa ia whaaftei tele le nātou whai lau fionga ia manatu ne iai sisi vaenga te whia saunua iai ai o iai pēr le tātai. Ia, le ataua. Ok, o lava o lava fo i lea si ma fo i mai. Ia, le lei. Ia, e lava o koe whaiaku lava e whaafkei kere lava i kapua ingar kapua kungu. Ia, e lako kārsanga fo i. Ia, e maua i ma fo whaunga kawala mai kārsanga. Ia, lava. E whau waisi o kako kungu i a kinga ese ia. Ua se mangu ia mo ngei ai mai se fo i alom whanga ula lo vaoa. O lo ngā solo mai e kai isi o tātou o tunu. Ia ai whaafkai fo i mo le whamangianga o le a mako o ia a kongu lava o le a fixe laki ma manguia fo i kako. Ia e pēra va o le ua umanga whakakia ia kako wafu o le fionga ia so alo. Ia. Koe o se va e whao ngāle le iai ia kako wafunga ua makango fie mea Ia, ai whaafkai kere mono mako wa vangoa a le ataua. Ia, o le fo i alo no whaaku le au songei. Ia, lava. E ko o whaale mako, ko liman mako au malanga. Ma dia lava. Ia, e mau kia kua mako whaasolo mako koe sosola ku i Samoa. Mako koe sosola mako i Samoa. Ai whaafkai kere mo whaamanguyanga foi. Ia, ai ka pua i mai i la mako painga malanga o ke loe. E manguia mea uma le rofo le rik. Aftai. Ia, ka manguia fo i ngei vai aso ma le mga ruenga makiuke. Ia, kong fo ka koe whelo i fo i pia e koe kaliwa. Ia, o le fo i musu mai ia le swimming scar. Ia. Koe fio ako, le fo i lesi mea rofa mo oe pia fio. Pāwhatai tele o lau lua pule lea. Ai, alofa tele atu i lo tātou uso e aso alo. Whaaftai tele i le nātou tua, ia, mai se fōi o le anga le lei o le tua lo whao ngai nai o tau Faiva nā, mā tau te ai uli atu i ai, ia ma tāputapua i atu i maota malawa, ia o tau alu Faiva. Ia mai ia manuia fōi le whetaaloloa i lungo awala tele vavave o lunga fōi o le sami, ia whapea fōi ia le vātetea i le whewa i vālele. Ia whaatawhatafa i le tua ni peau langa vale, ia ma whaamoe fo i le peau ua fia ula vale. Ia. Ai manuia tele, e ataua o na le nā i tū lau fionga i le Minster. Ai tātou toi whiloa, ai whaasoi fo i alof tele atu. Manuia tele nei e fiafi.
se wa. Ia le na, loa sifuru mo le tasi minute o leo te ai le tu na e 5, a toa le le tu la, ma le sifuru minute o le talanoanga ma le a fionga i le minsta, wa le tiri o mea le wafai ngo le ko lua foi la wali i o tui ma li mo. Ne wafai ngo le minsta, o la wali inga. Nga kale pende ar vea ngai fa ia ri inga ia lo mane ia le na mana mai foi la ia le o tangata I mea na alu ele lua sifuru ma le 5 miliona fa tasi ai ma le mea lo fa a kampania lua o alo matama whanau o Samoa tutongi ai le tai fitu sifuru wafe ta la mawar se lau fa sifuru e charter mai ai le va le mamafa le Fiji Airways ai kapiteni e foi Malaysia usu yo ta fi le matautia le na sau e momoli mai le va le ya ma le isa no pases tato woile malolonga na yo tato fas longa fa businessi tamas tato pese se I fa ala ia fofonga o le au aveta vale le wa Gagaifo la to Faiva a wo ilungo le au le tele ma le motorway ya ona tato to fo I mai lea le fa wa le Gagaifo o Faiva o Samoa le nei asolua Talo falava o tala mai atunu e mamau ma le Pasifika mo lau whaafonga mai le nei asalua. E momo atu mai sa tu tonu wa sau no nei le palemi o Israelu Benjamin Netanyahu I le fono tanga manana kapeneta I le vaiaso taluai na whelo iai ma le ampasa o Amerika I malo au whaatasi o Nikki Haley ma ia momoli iai lana whaafutai e le ngata I le langolangoina e Amerika o Israelu ai maise o le tali atu I le mau o lo whaasanga ia Israelu I malo o whaatasi a wo o le taimi e ave sea I loa le UNRWA, le United Nations Relief and Works Agency mo Palestina. Pei tai wasau no fo istasio so upo malo o whaatasi le sonanafi e le eise isi tali whaatatau I le UNRWA e te tau le pūlenga Israelu na whaatumo wina la lato matawhaioi o le saunia o sosoani mō tangata I Gaza. Lo tumo petu wa inga me le vangar puipuinga Israelu sa iai sui o le UNRWA I le oso pa inga o Israelu le aso fitu o ke topa tausanga taluai le na afua ma yeile nei bevesi. O le ofisa la lea le Palestinian Office a malo o whaatasi mo sosoani mo le ausurufai le o lo taulai pe yeile nau ta inga o Israelu wa tatau ona avesea. Mai le tunu o Lucia wa whaaleanga ina se vaenga tele o le whale tele wa whaingo le Dash Brown Building I Ukraine o na oso whainga Lucia. E to ono tangata wa manunu ai le oso whainga whaaleanga ina se vaenga tele o le whale. O le isi foi a ai o Ukraine na oso whaifoi missiles a Lucia whaaleanga ina ai whale ma whasi o tia ila tangata e to tasi ai titi mai pe to osfuru tasi le au manunua. Wa whaaleo le fia o le presidente o Ukraine Volodymyr Zelensky I nei oso whainga wha mai aia o le isi whale tele ua whaaleanga ina o se tasi o mata anga I le atunuu ma le larolangi foi sa whausia I le awhepselau 2 Wa sa baribari atu nei le lua ma le awha tausanga le taua a Ukraine ma Lucia le alava o lo o whaau pea. I Spain, wa toi lo fia foi se tasi a ai, o lea atunu I lo longa, ma winga lolo wa o le tau, ma wa whai roi ripoti da tamai, o le a ai o Barcelona, le wa fia. O le whaamtaranga ma le wa ai tau o le atunu o ta wai, wa tu wina whai lo lanu mumu I no whanga, o le whai tu o Catalonia, e ilo ai vaenga o le atetele iei ti munga. Wa iei yata wa whaeloi le social media o taawale ua maangoto I lungo se tasi o highway ma le malai wa lele Barcelona ua lolo vaia. Sidia ma le valus furu whai ngā malanga ua whaelea o ngaina pe whatu ai foi, wha pe foi ma ua unanga I trains. Whai mai tangata e tari tutu salama ma le vainga na vaia I Valencia I le vaia sutaruai. Lena mariri wai tangata e 2 se lau se funu marifitu. O winga lolo wao le tau a fiai tangata a o iai tonu a lātou ta avale I lungo le awala e meise kāpaka wha pia foi ia maana ma ua atiri whainga tai ma ngā ruenga lawe ai.
Mai le Pasifika i le tunu o Palau, o le so le palota le atunu, le watu e tau wahai le sa ave ma Presidente Taluenei, Surangao Webs Jr., mo seisi ana paia inga, a e tau wahai ma le sa ave foi mo mua ma Presidente o Tommy Remen Kazau Jr., fai mai o le awali ia o uso whaltu la fono, brothers-in-law. E te whaamtalanga me lo pisa o whainga pālota Palau, wa tā uai o leo whai o tangata ua le stala e pālota, se fulu ono awhi onu se lau luas fulfitu. O mata upuna lau walunga i le whinau mo le tofi le tunu, e au fia i le tau o le soifuanga, manisi o suinga i la fonga. I se whina ngalo whaaria o le sui tau bā o Webs Jr. i le masina o kuso na i a tā uai, o la lātou pālota e whai whaatasi ma Amerika, ma o ai lava le sui e malo mai a Amerika, o le ātū mau pēra so tanga malosi a Palau ma le malo tele. Whai lo foi le au tau wai le tofi le tunu, e tari tutusa lava la whainga whaavae o lo o whina wai, ma o leisi o le ri whai pīsinisi, a o leisi o le taitai o lana vaenga whai. Ma le tala muni mai Vanuatu, o le a whiriwhiria le matanga luenga o whaamisinonga ma au nanga tau le community a Vanuatu, se komiti fau le vai sonei la tau te tuu whaatasia, ni whainga whaavae whaasai, ni ngai o inga e whaalawilo ai, le LGBTQIA+, i le atunu. Wa tā ua ia whaamtalanga i le ripote le Radio New Zealand Pacific, ma wa saunua i le National Human Rights Coordinator, Albert Nalpini, o le whaai unga ua o ngatasi ma le whonutanga na whaia Minstar, i le amatanga o le tausanga, sa sira i le whaia o se whainga whaavae, whaasa aininga i o inga, a le LGBTQIA+, i le atunu. Wa saunua Nalpini o ngā i o inga le whaalapaptonga ua whaai ngō le V-Pride, ua leo ngatasi ma le whaavae o Vanuatu, whaavae whaakewisiano ma tū maanga atangata Melanesia. E leo tā ua le ripoti se tali le V-Pride i le mata upu a ua whaelo se pina ngalo le sui te whono o le Vanuatu Christian Council o Pastor Thomas Aki o le V-Pride Movement ua tuinai se whaamata ui tū maanga whaakewisiano le tunu mai whaaftaia le malo o na o le tūlai e whaasanga tau atu i ngā yo inga ia leo lo tā ua le tūspa ia na wha umatia ia le tua so toma ma Komoro o na o vaivainga. O le LGBTQIA+, e au fia i lato e au fia i maafutanga i tūpātitusa whaafine maisi. Tala ia le Radio Samoa, mai atunu e mamama na Pasifika, Molenea Salua. Tasili mai watu, amo. O e sauni malanga i Samoa, mana tua lola moana rentals o lo o maua ai sosi tu ai ngā taavale mautotongi, mo sose mana onga. E mawhaiona piki le taavale i le malewa lele i whale olo, po le tātou ofisa au tu i ala fua. Pe mo moni anto fōi i le whale tari malo o lo o e wha mautu ai ngā whaabitoa. O lo o iai le insurance cover e te fili mai ai. Nei tupu se whaalavelave, ai o lo o iai le wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Moni se whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. O le Parkinson and Bowel Skill wasilia mal se lau tau sanga lana tau tua i le ngau sia o maafa manatu ananga tā. O tau sa ili se maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel Skill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Pe emaili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi whaamtalanga. Afia maua sosa, Omega Ka, Diana Lowi Moa, Omega Ka, Sagale Tamu Fie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavities Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars, umalole keisile Omega Cars. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live
live on www.radiosamoa.co.nz. Y'all know the name. DJ. Dang.
Ya, to e fatalo fatu fo I bala. O folo fatu ia te oe lunga le ala tele. Ia po e kuku fo I le pass stopper so ili so pasi ke aluai. Ia po whaakari fo I lau pipi e so e waku oe ia. Ia le na. Alo le ngā lulu e le ne yaso. Alo fo le tau wata I o tau tiute ma Faiva alo Filiba. Ia leo wa ngā Gagaifo Faiva o Samoa I le so I New Zealand nei. Ia whapena fo I lo tātou tanu. O leo mafuta mai. Le fionga le swafa leo Pepe Talai Junior. Ia, o le lipule le na, o le tātou telefoni fe avea I malosi Digicel. Ia, whapea fo I le nātu au nanga ua lausi le fia Samoa. Wha amalulu atu leo Pepe, ia ona sa whaifo le talanoanga ma le tau so ia le minsta ia olo. Ia e le mwhai lavo na whaangaruina oi. Ia, a fio mai le tāporo kalame o le ngā Gagaifo o Faiva. A lola soi fu mduia ma le ngā lulue fu le nei a wauli ma le nei aso atoa. Ma lola fu le nei aso lau fionga le ataua tu lau foi. To o lo e tawavi na wa pa ia foi e fasanga I le sunga. Ia fatalo fatu foi. I paanga le tato pokalame ia fia fio aso lua ma lo lava fa ma lo singa luenga le nei aso via le lofo le tua le ona le lei tai melo to soi fua. Ya wa fo ya to apokalame e pe masani ai ya maloli le atul fa malo sinnias ya fa pena fo I tatu te tau fai fa malo lava fo ya me se lava le vi ingo le tu o le mo le malosi a mava no le le tatu te fa tino ai o tatu tute me se lava fo I lava fionga ya awa o le Digicel ya elenga tai Samoa ma le Pasifika e fa pena I New Zealand Australia. Maisi atunu o le lalulangi o lo o atu I aile manosi o lo mwhai ona whaonga ina e o tātou tangata ana services ia o lo lafo ai tupe wha mamoli I lo tātou atunu. E le me tā ua lava leo pepepe a mwhai ona o iesau saundoanga. O leo whalongolonga tu nei. O fasoso ni mai I o le whale tupe o ati nae o le lalulangi. Ina ia au maia se tupe fesoso ani ai I a Samoa le Pasifika mai si fu ia tunu. Ina ia whaaffaingo fie ia le lafo ina mai o tupe I Samoa. Matao fio fia ai ia soli tula fono le masani unu whai o le money laundering ia maisi whainga ele soli ele tula fono e istangata. Te tau whaamanino pe sai isau mamla maanga il mata upule la whalongolonga tu ia tātou talafou mai Samoa na le lai tai au. Sa taile ataua o tele I ma wale tūlanga fo o le fo I mata upu pe ona whatata noina I le tai ona le la au si o vai ngolo iai. Ia la. Ele fo ia tūlanga le suesue ina fo I mal sailingo a wala e whai TTI ia le ia le whaonga se o a wala e fe la fo I se leni. Mai le se tunu e pe ua e lalana pe e tau au maisina focus for le Pacific region. Yeah. Ona o lea lava e whaafingata e tele o banks I tono New Zealand ma Australia ma pima America. Ia le lafo ino se leni. E anga il Pasifika. Ai au mai reasons for mai o mea ia o le terrorism. Ia o whalau whasaina. Ai masalo au tau matau. Masalo o se fulu pe ulo suta sangatarwai. O whaia research ale IMF ia whapena World Bank. O umo whana na whaisusu e ngā. O iloai. Ele ai money laundering po ni tulanga tau whalau whasaina. O whaonga ai ia tupe ia lafo atu mai ia tunu ia tolu anga il Pasifika. O la ua levan establish o le o tupe ave awa ia le tausinga o ainga. Ia ai ona o le mawhai e whale tupe. Ona lato tava vai me ia. Papea ia o vai ngai o tupe o le ave o le mana o lato e whaile awa la whaingo fie mo lato. Ia e ta ai whatasi mata to maisi atunu ile whaletasi. Mo le convenient mo lato. Le ala o teila le o tūlanga la le tālusia
o le se le ni le ufa matu mai Ia. ina ia fatino ilonia wala mfai iloa ona faise se system ina ia fa feri o tatu tangata le la fosa mai ale tupe mai lunga le banka lu sa yo isa mo malota tawanga ifo ya tala tupe alu malota passport mal proof of address am tu meni ai alu fela bank account in New Zealand ola wo mana ilo le banka o ete no for address le ola tupe le so malanga banga le ama faya la na e tango lunga la telefoni la fosa o le tupe o awoni to tau fa tu mo fo ni sifo wala welo le mela sa lo tupe ola fo lo o tupe e tela fo tupe vai so uma ola fo ila te lo isa mo fa mo central bank sa mo lo ga inga la no ifo tala tupe lo no winga ola e fa nga la vale o male kalesia o tau singo ai nga ba ai le fa nga ne fa ta wini ni tulanga vo ye fa mata ba awai le mo isa mo tulanga tulanga fa pena pio sa uia tau mal malama i fa aftaila ta fa we se tupe wa mai ina ia ta mo fai do se awala fa fango fia so lele la fo ino se leni mo na yo tatu tangata ai awoni ta nga fa tasima tu la fo no la fa nga i America na South America le melo tele po o fo le Middle East le melo tele ila le fa tu po si ia mala fa ta fa la fa sai ma li le ma lo fa tai bolanga o le news le tu so le sa we follow up mai le melena mai le la tu ia le fontanga fo le na fa i Brisbane Learn Fapea, you'll RT Bank, ma the SMI services a major banking corporations and financial institutions i tonole, o le Pasifika au fi ai Samoa. Alela wo fa longo tunei. Wa ese le focus le wanga i ma au mai le 5 miliona alu le afia da le pe atali tu lai fitu na e fa fongale i telefona mai Samoa. Le la wa afia male UNDP. If it's also on le nase le ni more educational purposes, ia fa pena for digital education. Ina ia mamra molono winga o vai atu. E vai atu le bank. Ia fa le tupe ia. E le mawhai na latu tai whaafala ina a toa services nei fu le tātou ta mau ainga. Ma o le sa o a me ia o atu ia tātou tupe ai le whapea fo i whato a lafo nei pe whato a latu. O lae alu ale services lea. Ma tangata nei tuai o tātou ainga leo ane ma avele tupe lea. Au te whaafta ia u se nganga le leipe a whai o le taunu unga lea. O le whontanga lea na whai i Brisbane na le ale tō tele whai o whale tupe. Ai, o se tūlanga le leile na i lau tilo i ai. Awa o le a fia o mai ia nai o tātou services ia. Lero la foi nei o tātou tupe Samoa ma tau nuu manuia ma vave. Ia, o tūlanga na le a tau whaftai. O le paola tau pōlenga. I umai fa foi nei tupe tele wa umai. O lo o alu ai lalo le vaenga foi le o le au mai o consultant, fai recommendation, fai le plan, ai le tino mai. Awa tele nei se le e umanta tongi e ia tangate au mai fa foi la tu te fatinonga ia ngā luenga. Ia ai io a talosia. Ia uma ai tino mai. Awa le output le leia nei service. O le uma ua whaingo fiona la fotupe. Mo na yo tatu tanga nei Pacific. Ai what fa fainta pe o le mele iai e fa yo le umi o le line te tu wai. Ai o tu luma ai fa ngano lo proof of address pe ngano lo wai. E te toe alua. Ia, e te toe alua le fali. E se fainta ai fa tai if a foi. If a fa no mai ai el tatu tai sidia no ma va au nanga se fo ya wata tu no o se tatu watu no. Ia. O le si vaenga le tāua tele walanga e fisili al tele o tangata. E le luas fu malwhai tū la e le nofo ai le rates i nā e le teimi lea. E le nowenga e sui lava i tū la uma po o teimi uma le rate lea e whai o sau o le lei o tā la o nusfuru. Pa u ifo o le si tū la e sau o tā la li mavalu. O le mea le nai tau fu na wha malama i tangata. E wha pēr ai we are in control of setting the standard rates al mele ai. O le mea le a fia umai a whare tupe ma le tāmilusanga o le tupe. Le taimi ma le taimi la se sau nonga i lau whionga lau pipi. Ia,
o le tulangana ia o le ua iai uma ia vaenga ese e whawhaingofi ai. Le ngata whaingofi ai e maua fui whamanianga tūlanga o le rate le lei. Ia e whaatino le whoina o Seling. Awai lea se o tātou e mana o la fose tupe ia la iti se tupe mauai. Tātou te mana na o lava ia la fose tupe ina ia te le se tupe maua. Awai le tau singa ainga. Ai o mea o le alu luma au ala wha teknolosi. Ma ua ta tau ai foi. O na whaingo fie whatinonga o au nanga isi. Wa tau ina le tātou Pasifika. Ia ai tātou on saima tātou ave foi le tātou nunga foi te ingar maloro iai. Ia me se sosoani lo ama fafu ina ia mo se sosoani vave mo tatou awan me sa wa ia le atawa ina New Zealand Australia le tele tu pele al watu tonu se tatou tonu e mo ifo ia America ia ai e pe New Zealand Australia e le ia la spring tale focus ina ia faini awala tawa ina service ia tonu ia lua mo transfers ma tu pe al wanga Pacifica e mo tra faingo fia that's probably Ivas pasene o money trans o tupe alu tonu samo e mai New Zealand Australia o resi pasene masalo mai America mai setunu malo fa ta wotele ile fa fonga mai fo il tatu tunu ke fa per o la ila o nga si ia nga fia mai o le o ko pa u la le rate le ele control ina ele va nga le ia e tupe fa mboli se vanga na ia e fa lango fo le international rates of exchange rate for le provide mai le fale tupe ia ela for tuia le ofionga ia po ia inisi vaenga pe o tatu se ia masan na fai ma fa la vi lo foi ia mai se o la le tape nanga o ia le manda bio nisi nai tanga ta fainga wenga mo Australia mo fale fasimanu le o pepe tai lea tau masalo lea wa umona whale o atu le tātou pokalame le son nafi. Ia le tātou se i rea son tēnei, a misi fwoi pokalame ma le sunga lea o ia te vaile asfareili. O e toi tasi le vai aso tātou se i le te toi, ia toi o le asfareili le vai aso nei. Ia ona whamai alola ia lea ai ta pena le tātou promotion. O le kirisi masi ma le tau sanga fau. Ai o vanga ta ua lava pia whapete fia angava a tātou se i le asfareili. Ia whatau sau ta paplu suta la pesile atu pe whatau pe whalongoa pe whatau alonai ia mauar wham loa vnoi tono tatu se ia whapena fui pe whangatau tuar click X la forse leni pe whatau il top up ia mo fui loa vnoi tono tatu se ele asfareili ia mo latou fui oro fia malanga Samoa fia maua latou sim card o malatou na mfaya na mawatu tatu sim card ya ina tatu office mangele le vanga tonu le yele officer consulo Samoa ya o tatu officer na le kwang floor tu tonu mai lava ya o se yoriana ya pola SSAP ya o tulanga ya tatu alwenga ya Australia le atu o la o tatu group o kitopa ya o le fu masalo le silua tolu vai aso o tatu group mo November ia aulong ha solo mai lava man letu ia o la tu la wa man na tu mai o la tu sua fa o te me matala mai sia no ia ona tu at fo la no mo la tu o to tele lava wo mai wo ready lava yo mo na lo passport al me ta u na mia ia male leila u ia le leila medico ia ele o ia fo nyo mo ia nga fo ye le fa ina e travel ia ai o pe o tu langa na fa sta ia fo i lo tu tua ia o mfai ona vave maune ia no mona i tatu tangata ia e whainga luana i Australia ai la nisi polo o mana o e apalai ia whaungal tatu i meli lea info@blazinglabour.com ia e tango sa o a senti lau application po e male atolo passport mavi ia ona vave whatu mula ia leo le tatu form ia ma lo ai po ava no ala ave po fe etala fe ngai le mo ia ma ta pena foi la so te malanga o fengo fina o tatu ngal wenga i mo mai nai ku la mandra na New South Wales ia o lo faiona fanga so lo ai le nei vai kim ia a tonu male vanga mo mule ato ia o le ua mo wat foi sina va no lu mai nei o tatu fence per sa foi le St Mark's Presbyterian i mangele east itala
talane tonu lava le tātou KFC fou le i Massey Road. Ia, o ina leo lo whaatino atu le whaataungo a tātou fireworks, ia, o se fundraising fo se mātou au lotu. Ia, e whai lava i tausanga uma. A whai o maa mea ni fireworks mo le whanau. Ia, me se forkiris masi. Ia, toi paune o laso. E whai o nei anga i mai i tolu i watolu Massey Road. Talane tonu al KFC fo i Massey Road, Mangry East. Me whai on whaatau atu ai, ia, ni fireworks mo oe, ia, me se ia nai whanau foi. Fata mai al fata wina ta al sfuru le poana nei pe on fatu la folina mai al malo ni sila ia pe orisi fa poponga na ta pokala mele ya taua ia to telefuta to e fie telefo e fa nga ia fireworks fo ia wa fo ia le family ina fo fa na dia la lo fa te lava ia a mo le ta telefoni ia fai foi ona fa lo pe ile tudo uma ilo ai le wala sa ili so di ai le fionga ia o le tano mera masani o lo tasili maono to tolu fa o lo tasili mono to tolu fa manu e te leo fai val nefia fi ale atau o fisi sia no fa so le vai aso asa mano fa la lava fa tai fa pena fu i le fionga ia manu te le ina le nga fo Faiva o lau fionga lau pepe, tātou whenua i pēa ai wha soifua ia. Soifua. Ia le nā, telefoni le nā, o le fionga ia lau pepe, o le ripule le nā, o le tātou company, Digicel Pacific, ia whapena fo i le Pacific Voucher, ia wala au le telefoni le nā, so stemi mna mi elfso sani, o lua tasi, 5 tolu fa. O lua tasi 5 tolu fa. Ia, ma lea whaalawi loa lava i a te oe. I le lumana i pe a toi mana o mia. Mai nisi i a tātou tangata whainga ruenga mo New South Wales i Australia. Ia, ma whaalawi loa i fo i alof so ta inga. Ai uri ngaru i a te oe, o le nae o le fiafia nā nei o le sifulma lua o le tala le teimi le nei le tātou no fuanga le nā tolu iwa tolu tafa tolu lava o le New Mangry East KFC tolu iwa tolu Massey Road o le whatau i nā ia meo mea whapapa fireworks fo lea mo le whanau ia anga i nā o sāti nā e o laifa i le kalesia ale fionga ya leo pepe ia ma fata wai te lo ai mo wai sau me fa pa ave fua pe uma fa lo se la kala ia na tolu iwa tolu Massey Road anga ilo iai ina Mangry East ia fata u se pusa me fa pa mo le fa nau ele ke lo foi ile a fo i kukule ma afi fo le kongi la lole le ngo o skoi inga o ke me vele pale mea halu la kome ko inga ia fatalo fatu i le fionga ia fui maono le fionga le ngaftasi fui maono se a le ngā ia va pe foi le fionga le suafa ia le pepe centenary ia ma le whana baby fa pale ia ma le teine o baby centenary i Mangry i Glen Eden ia talo fatu ba lo le nga lui o to Faiva lo flima lo fionga fi mono ma le pepe i le yaso ia ma ua to tali watu i le ainga ia wa fo ia finga malulonga talinga sua finga lotu le fiafi ia malulonga i le poa nane. I le manosi a wafo i Faiva mga ruenga. Tute ia o le aso tai au. Lea lau o whalongolongo mai ia siun ngali il na mai Sydney. Tamale o sa ia ma siun to rua ma le porkalame le na o le whale o pi inga a satani. Le na ua umana whatale no atu le fionga i le li Minster. Ia Honourable Minister Olo le ataua a foa fiti vai e winga le los fuma le 5 miliona fe ko fa longo i pu ko kwalinga
whaamatala so o tō se sila lai. E se a me whaamakala li mongi matui. E se le me si sa watu tali mai ia le fionga ele minsta ma ata maula i a tui ma. Marimo. O la wali inga. Ngā le whaleanga mea ma le kau whaleanga le ngai whai e le mānmara mai mea malo le whai. Yo, fesili vo i le fitu se fulu afe, ma le se fitu fulu afe le ana whai e company mo o le se lau fast fulu afe. O le mea lo whalawa company e luona whai le malewa le matusia le ata ia wha mata ngō fia. Ma testai ma le taa Mac, ma le apron. Wa aila i le taa ua te le o le malama o se mea. Ia e tau mawhai ala wali inena. Ia e whaonga ia lea fwoi to ina ia ma siona to lua. Ia e momori me ile sa vali o le pongi sa. Ia. Ia le na. La tata wo le balo longa no tata utala fau i vai whanua. Mo le teipu mo le buri. O le nei aso ile ngangana Beretania. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e talo whalawa. Mai ngā lua o le po kalame po le tātu mata opu i whaarutanga i Musa Lemu ma le whaakerisiano. Manatua e lua me tutusa ai, manatua e tutusa tarjonunga nei i le whaamasinonga mulimuli po le aso ngā taanga. E tutusa tarjonunga o le tangata o a tamu na tu e le tua i parataiso i le whaatoangai e tena. O a tamu foi na pa ina ua whaalonga tā ina ua le whaalonga i le tua. O le fasili mo tātou, a whaina whai e le tua a tamu, ma ato o toa ma le lei. Ai na pa a tamu ina ua ia filifilia le angasala. O whea e oso mai ai le tarjonunga a Musa Lemu e le angasala a tamu le profeta a Musa Lemu. E tā au while au Musa Lemu, o le paua a tamu e pei o se mea mao na le i fuafuaina o lapse of judgment, whatever. E le ngata ilena, ai ua whaasino le lima o le tarjonunga wha Musa Lemu, o le angasala, a le tangata ya fua mai i le atua, e whaangai nailanga ngana nei wha Musa Lemu, i te taita ilimaina e le atua o le tangata, i rada, o le wish, ma shiha, o le ordinance, o le whaatununga, gara, o le power, gudra, but not by his pleasure, rida, or rider, is love, mahaba, or the command, or le ama, according to his word, be exalted, he whom God will send astray. O lona winga, ina upu uma. O mea langa umai whai le tangata. Ana le wha tangaina i le tua, e lema whai le tangata o na whaia. E tua i uma o le tua e tutupu mai ai mea nei. Wa tarjonu le Musalimu. Ana mawhai le tangata o na whaila na whiriwhilinga. Se manu ua mawhai o na ia tau fia le whirangalo o le tua i le whaia o le angasala ma mea leanga. O lona winga, e tusa ma le talitonunga wha Musalimu. E leo se amia tonu pe a wha asala i le tua le tangata. I le whaia o a mea leanga awa o le tua na taita ilimaina le tangata e whaia le angasala. Ia wha afsenga i oi le kerisiano mea nei. Ia ki mai lau la au tae au. O na wha umat wai leo le tātu mata upu. Mana tua na o Yesu lo tātu wha ola olo ola pea. Mana tua e le lei mo oi. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua o na lua toru fitu o o. Lua o na lua toru fitu o o. Pea fiwane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive, Manukau City. Radio Samoa. Taslima ivatol Amo.
Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus, find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Masala ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i o so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le sefulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai eona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, sefulu e te aile whaa. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Maliu, whaipuiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ile sipula vea olo o ile faato anga ole lupe la lelei ole mo etofele ole mo uolele ma ufa pepe le basa tele le taba e upa uolele atu isasa e ma ona fulu wato mulie pa auli. Ja, toi whatalofa ia te oe, I le vaenga bulibuli o le tātou pole kalame ina ua ono minute wa te aitel le tu la e ono, I le tātou o walesi whasalau le nei fo ia wa uli o le asolua, ia ma le hafi ina ua ngā Gagaifo Faiva o le tātou tunu. O ne ngalo ia te oe langa o le isi tātou vai o le ola o toi I ia rawa taunu, ia tātou oka I tātou whale loa, ia maketi sani whatalo whailau whionga tuala. Sa o li I tau wātau pa utino ma le whaletua ia peka I le tātou maketi I le numera sful ma le tolu, Lappington Road, I Inai o Tara. Ia, lau sila fia le atunu, a Gagaifo iai, mo le vai o le ola, mo ele malosi, ia, whapena foi ia le tūlanga o ti ngā o maso onga opona ivi so tele I le toto mawalunga ia whapena foi le tūlanga o le toe whaaleleia o le totonga o le ate pili ia malea male whatungao ia le nā vaisa vai nā nga I atu I le tātou whale o loa lona lua lea
i le numero luas fuma le lua Templeton Place i nai Glendon i Manurewa whafte atu i le tuafine a Maria Nive ia ma le tamaitai Mareta Sawanga ia ua masani e fo'i ia le tōtele o le tātou watunuu i le anga i atu le maketi le nā. Le Tasi Market i tutonu o le taulanga whaatau i Mangele ia lo iai ia le uso ia whaola tane Peter Silva ia ma le uso ia Tavita Auntie Fiona mai lato umatele tau mafa ese mawai fo'i nā ia whapena fo'i le unanga ma le tautua le nā le fionga i le fasina i le fionga ato le foa Reverend Larry Tupai Lavea ia e tawalunga i le tātou whale loa o le marketi o le Grand Market le ngofonga le sa iei fo'i le Tasi Market ia le nāua whaatawina ma o suilengoa lo iei le uso ia Wahid i Massey Road numero Tasi Triangle Road i Aukilani i Sifo. Ja, anga iai a whaia te mara o te watu. Ia nai wala au maila ia lea. O lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. O lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Whapena fo i vanga ese o Australia o lo masani o nā luatu iai ia le tātou vai. I vanga ese Brisbane, Melbourne, Sydney, ma Perth. Aune ngalu ia te oe ia numero le nā le atau sa vea. Ia pa fai olom na mia le vai le nei vai aso o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu whapena foi i le stete America, Alaska, Canada, Salt Lake City, Utah, o Seattle, Washington, Los Angeles i California. No whanga umana la wale le atu i tātou vai. Ma wai le malosi ia whapena foi o na whaafua loa le soifua. Wa manatua foi. Ia, o le tātou vai avoka. O le vai avoka, ta ua tele le nā mo le cancer. O le palapala a ati. O le whasa mua le nā o le ngase le nā o le cancer. Au ngā le prostate cancer. Ia, whapea foi le breast cancer o tinamu te maitai. Ia, ta ua. Le nā whamai la tūi o le vave ia o le solo le nā whamai. Ia ma ua tele i la tū. Wa fia ilo la tu soifua. O le tele o ngā se ngase o le tino, e mafua mai lea, o mea ai. The major cause of so many diseases in our bodies is food and what we drink. Ia le nā lana tāpena i so alo ma le nei a inga le vai lea o sinia le onos fultausanga. Le matua. E tali atu ai i ngase e mafua mai i mea ai. Ia le nā. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. E le whamrianga mo le asa soifua lea o taunu o mai i. O te fia whaalawi loa. Ia ma whaasila sila. Le asa whanau, o lo utua fine whapelepele i a sulu. Siamani. Lo por sa ole na ole last name. Ya to fine asulu moli atu ia famdianga malo faanga mom onga lei mo oe i le pitono o Avondale po West Auckland foi. Famdi atu lo wasifua manito sanga tele fa popo le tua ia te oile tua fine faftai lo o ndanga malo tua foi i le vai le olo lo mfai no o le tatu vai. I si pito no o le atu no nei. Ia, mai se lava i le lo i kala stete e hun hei. Fatalo fatu li ia mai ava ma lo tau a inga. Ia, whapena fo ia mea fionga ia pesta. Ta ma le langi Alex Fido ma le tautua a le si ufongo Samoa so fatas i le lo i kala stete. Lubera na o le tātou telefoni mo le vai o le ola o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. O stasi le nā fo i usolo o toma whaiale si ufonga o Samoa ma le pora kalambe o longo pui ali i ai Samoa i kala stetele ai o Keriso.
Na o mai leo la u tala noa e whaalawi loa pea malanga ua masani fo ia le tō tele o le tātou watunu. I le tau mawhainga le nei e whaila vai tausanga uma ngā o soifua fo ia le fionga i le alo le maria toa ia taa siolo tema. Ia manatua le nāta mali ia le lava la ua whailangi le fōlaunga la ua malwhalitua ia ima. A lea o lo o whaau au pea, e lana fionga, ia pestata ma le langi, whai ma lo muri angatele, Alan Stowers, malwhalitua ia nona, e wha pia fo i le maftanga, ma le komiti, a le 4 SJC, 4 SJC, St. Joseph College, Old Boys, ia, ma le nato fo i tau mawhainga. Ia lea fo i whaafunga mai, ia leo so ia tautai to whaiono, ia ma le lato fo i komiti, ma le tatu komiti, aso sful ma le lima o le masina le nei o November, lo winga te mai le vasa au no tu atu. Ia, o le a tātou whale ai fo i le mauta o Samoa, tātou sa ilinga se leni e masani ai. I tau sanga uma, o lo o momoli ai, ia la tātou mea lofa, ma o tātou o lo whaanga, o le ale se leni e maua, ia, mo tamaitai mo nike i vailima. Tamaitai sā o lo lātou te talo i le au mo le pō ina ia manuia, le kālesia kātoliko mo on tangata e maise, Samoa, i Samoa lava, ma Samoa i so o se atu nuu o le lalulangi. As whareile aso sfulma le 5 o November, i le tau le i tū la e ono i le afiafi. Ia, pa mo le a tātou wheloa ia i nā. Ia mautou whaalongolongo fōi. Se i pese le a tau sa vea mō oe, whaafifi ei oe, ai langa uma ma vane uma ma i whafo, o a uma sene na e te toe ai tonu o lautanga. Lafo, o se mafua anga le lei. It is for a very good cause, and we do this every year for the last, 10 years? Whai pēo le nā osi ngā taulanga. Ia, a wau tātou te ngata i le ngata i tamaita i sā o monike i Vailima. Ia, whapena fōi i le maunta o lo tausia ai i ta māmti nā mātutua i le mapu i whangalele. Ia, o tātou whaamrianga nā. Ai o la e nā mavi ingo le tua. Langa o lea tātou te alo lofa i le Polokalambe ale e Kalesia Katoliko. O lo whaamanu i ai lea whaalapu tonga, ma lea whaalapu tonga, ma se lava ta mamti nā mātua. O lo o tausi ai i nā i le mapu i whangalele. Ia, tātsi o lea bawaso wāwa noa. Ngā i mai i fo i nā. Ia matatou milo whatasi ai i le asfarele, te ama nawa ngā luenga mga Gagaifo Faiva le atunu. Ia, ma tātou anga i atu ai la i le mauta o Samoa, i le nā fiafi. O le so, o ananafi, i o ananafi sa langona i fo i le whaano noa i na ua maua fo i tala, i whaasalaunga ia whapea fo i mai o tātou ainga mai Samoa. I le tuua whaafo se i ai o le mālo, e le fionga le whalitua, ia sua Julia Warwick, ia manatua o le fionga ia sua, po le sunga ia sua Julia Warwick, o le whalitua le nā o le sunga ia se Yuli Paul Warwick, le lewa atu nei o na tu mālo ma ua whaifo i langi le wholaunga. O i la uole nei o ni te tai o le kalesia aso fitu o le toia fio mai. Sa wha malu i le Polokalame e ta o le Adra. O le Polokalame le Adra sa wha tuatua i le tele e le malo, ia ai mase fo i le kalesia, ma isi fo i whala putonga i whafo mai o Samoa. Sa tu i nātu i eise leni e whaata moe ma whaatino ai e le sunga ia sua. Julia Warwick, ia whapea fōi lo nāli, le sunga ia se Yuli. Paul Warwick. Polokalame ese nei e mawhai o na whausia whale mō i lātou e vai lo lātou te mau ainga.
tele tupe ua alua i le whaatinoina o ia ngā ruenga whasoasoani. Ia o le fo i ua wala au le atua i le tina o le ainga. O whamaisenga mo moonga le lei ia ma whamawhanwhananga. Ma ia te au nei e whapefo i le pulenga e maise o le au whainga alwenga. Ale siu fongo Samoa le Radio Samoa. Moli atu i le whanau whaavau o usu matua whawhine o ainga na lua o Paulo Mangafa sili langi ia e maise lava i lau fionga i le tamaita i lo ia sili o le atunu o le tamaita i asua le tātou lo ia sili o lo iai nei ia o se alo o lea whaasino i le sunga i asua ma le sunga ia se Yuli Paul Warwick ia o whamaisenga na ono o le wala au whaafosei i le tua i le tina o le atunu. Awa ata ua le tina lea. O le tina o le atunu. Ma le tina o le ekalesia. O le whaatonu sidi o le Polokalame o le Adra. O le Pelestene. Ma le te fono sa wha malu. I le vaai o le lei o le tulanga o tupe. Sa whaalu i le whaatinoina o lea poloketi. Ia ai ua wala au whafose i ai le tua. Talo whai, e le vātu nei ia. Sa tātou taladoa e fo i lea tamali i longa. O na olona tūlanga sa tula i mai ai. O se tangata sa atina e ina le tele o tālonga. A le atunu ua me se lava i le sisi i ua mea mamafa. Ma le tālonga la kapi. Na tula i mai ai lea o ngā tama o le kolisio a vele. E se tūlanga mawalunga i tālonga a feleti, ia whapea foi i a tālonga o le lakapi. Ia, e le ngata lailena, ia, o le tālonga o le si ua a mea mamafa. Weightlifting. E lea o lo tūlanga mawalunga i pēr Samoa i le Pasifika, ia ma Oceania, ia o le taumawhainga a lea foi i Tamalii, le sunga le Yuli Paul Warwick. Ia, tāwhi mala le tua le whainga malanga le tina. Ia, whapea foi a inga, wō mai masani, oso matua whawhine, ona ole wala au le tua. Ona tātou se e mai leo, leo walos fun minute o te ailei tū lai ono. Yo le nā o tātou whalongolongo atu le tala le tamai wa tau nuu le company. Company whaapitoa lava i Samoa. A special company to salvage oil from the Manawanui Navy shipwreck at Safata. Lona winga la, tātou odo sa ima tātou mata ma. Tilo. Po whainga i e whai o, walanga le o vesi i male. Mai lātou wa anga i le lo wale o to e usi tai i le tapu ma le vavao a leo. Leo o toso ai i le pāfo i lea. E whaasai o le to e anga i nisi o le nu umale i tu malo i le sambi. E to e whaangota ina le sambi. Ia, e la le na tau oio na ngā lue whaatasi. Ia leo. O tātou le malo Samoa, ma le malo New Zealand. Whatasi ai mapulenga mamalu ali, mawhai pule o lea i tū malo i sa whata ma laing manos. Ona ua le toi usta ia le vavau, ia po le tapu foi. Ina ia ona i toi solia, ma anga i atu e kolosi le o ngā sambi lea ua i le tapu. Au isi la, Boa i o le mele i le va. Bo ma ulu i lalo, ma tilo, ma vava ai, ma tapu e ata i telefoni, ma mea po ata. Ia na mai la ia lea, ma whaasa la lau. Ia, e le manunga i nā mea, ona o se soifua i mau. Ona o le leo si usta ia. O tapu, ma vavao, o uma o na whaatulanga mai. E leo. O le ngātai whale.
ia whapena fo I tangata su e ata mamai lea o taunu atu I Samoa. Mo le whaatinoina o lātou tiute ina I ave sele swau mai le vaa lea. Ia whapena fo I ona si I malele ese mai le vaa. Mai I le alititai matu inatu I lunga o se la kisi fo lea mafolofola. It's a flatbed boat. Ina ia mwhai e o na ave se le vaa. Awa atatou whana ve lave o. E tele be tu lai mai ai. Ale la ve ai se pona ua. Pe male Moises. Pe la ve ai se masini. Ai le ilo atu e tangata ia atu e whaile ngā ruenga. O le tala le nā. Ina ia whautuoina o tātou tūpulanga mai lātou. Lātou te leo sustai I lea fo I whātanunga ua tui nātu e le tātou malo, tātou lava papale, ma tātou ono sei pēr. Tātou whaafonga le talanuanga ma le fionga I le minsta I le fiafinei, le tāua I tele, le lei o le eletise. Iei me tūlai mai lea taimi, ma lea taimi e ui lava whapeo ni afi fou, e la riupua le atou o lea watu, upu sao ana au mai, I le whafonga o le fionga I le minsta. Ai o le tūlanga tau le leia. I whapea ua ki eise singa ua pere le kise mō nai tūla. Ai o le tūlanga I le sapalai o le suavai mamā ma le suavai le lei. I vaenga ese uma o le atu nuu mawhiu anga mai tu malo ai maise. O whaletali malo sa api ai manunofo ai ia le tōtele o malo na whio mai. I le tātou talinga malo o le fontanga o malo o le taupulenga peletania I limas fumaleono e o lava I meli o vaa lele o vaa ia na tāua nei le tāua tele o le lei o le sapalai ma le mamā o le tūlanga māwalunga. The quality of the drinking water and supply during the Jokum meeting. Yo. Le talaina o le tātou VIP, talaina o le tātou regional airport. Ia le e whaasea iei masai iei ia la wuri I e kōru. E le mawhai lava ea. No, mai la ia leo la utele noa. E le mata upolo o tulai mai nei o le so, taiao, tapuni ia whale palota uma I stete o Amerika. Limas fulmon tupu. Iau fiai ma Hawaii. U.S. American politics, general and presidential elections. One more day before the polls closes tomorrow. Ayo, na leita biai. Candidates' final submissions and candidates' closing arguments. Finaunga mulimuli lava ia. Peo finaunga fo I tustusia tui nātui e lo ia I luma o whamsinonga I se case ia po se tulanga fo I o tautalangi ai se mata upu I finaunga whale tula whono. Mea fo ina o le whai. A mea mata utia la lena whai il te malo Donald Trump. Lana final submission and nafi malana la unga sa whai. Na matua I ita ia e lesi tamai tai o le konkalesi o le mauta ma le whale pa e a Liz Cheney. Liz Cheney whamai e mana ia oi pe a whātu mai se tuli manu. Ai ta tai atu ni whana se iwa e whaapā I o whōringa. Woko wawa I le ulo le tangata. Tali Kamala Harris. E ofo I stangata e tau tala whapea. A stangata o le fia ave e nofo ni whana pai ma ave ma Palestine o le malo Amerika. Leo whaalua I nei I na whaile le tala Trump. So even if I stand on the 5th Avenue at Manhattan and shoot and kill somebody, I shouldn't be charged. Au tū whaile o ngā tonu
o le mga ala lona lima o le Fifth Avenue i le taulanga o New York o Manhattan au whangaskangaka. E le tau danga o le president, e le tau na moria o langa o le president. Tuai ngā pawa na o le mna o le te malo. Totalitarian. Le vai. Tuai ngā pawa na o le mna o le te malo ia to become a dictator. Yeah, no inga pe o ami o ngā lea Rudolf, o Adolf Hitler, o Idi Amin mai Uganda, o Stalin, whapena fo i multamalo Saddam Hussein mai Iraq. Nau o whapena atu. A lela o whai atu le tala lea. O le teimi mua le nei le tala whaasolo pito o le malo tele o Amerika. O le unga le whainga pālota lea. O le a whaalango i le pālota ma le lango a tina matamaita i pālota. For the first time in the history of the United States, women voters will determine the fatal blow and the outcome and the end result of this general election and presidential election. Tilo lai lau tala le naf. Tātou nofu mata iai. Aisea, women's rights and fundamental rights are most important issues in this race, and even abortion. Ile whatulangana la le sawaine. Ile state o Iowa. State of Iowa, Harris leads at 47%. Wala o sili atu nei o lata i le valusfulu miliona tangata o mana whaia lata o pālota. Pālota, the early voters. Le state na Iowa, o lidai i le tamaitai o Kamala Harris i le fasfulu 5%. O tangata pālota mo le Democrats, ai o le sunga ya Trump, Donald Trump, o tolo atu le fast food 3%. Ere mamawa se anything could happen. Anything could happen. But o tangata ne o le whalangolango ia i le whai unga ma le tau manga o le pārota le nei. O le a whalangolango i le i tū pāo tina matamaitai. Tātou o mai i le state Wisconsin, o lo o taimua fo i le tamaitai. Harris leads at Wisconsin at 48-45. Nā vai. Tātou o mai le state o Michigan. Michigan, o lea fo i lidai i le tamaitai. Harris at 48 and Donald Trump at 46. Tula i mai leo le fasiri leo. Pole alava le ungo le whamsino. O le whainga pānota leo. Ai se aia lai o na mata i tū ina uma. Na paua leo o le atunu o le pāneta. Ma le atunu o le lalolang. E matua i mata i tū ina uma. Ma ave iei le tau lai a malo te tele, ma malo la iti, malo tau whio lolo, o le ala, i le lalolangi atua. Aisea. Langa o i tonu lava. Po lea le malo si o Siamani, le malo si o Saina, le malo si o Japani, le malo si o Lucia, ma isi e tunu tu whaatasi o Europa. O le powerhouse, o Polo Kiki, ta mau ainga, le sua ua tatu titilu nei e. Ia, e wha mai o le sua ua mo mai le Middle East, ma isi vaenga o le lalolangi. A o le sua ua fo o le pamu mai
I Amerika. Ole matua I tele o ana atinae. Ile swa u male pensin. So, Lalan mea la yona mate tue tele o tangata. Langa fo o I o lo ia le powerhouse or the military, powerhouse of the economy, powerhouse of the Air Force, powerhouse of the Navy, nuclear weapons. E tingara fe mai o lai Faiva North Korea me o pomu fole le whaatontonu ni kuria nganga o omia Kim Jong-un ele le ngol kamalo kamai. Patini I ai pasai o Israel po fe. E malo lava Amerika. Tele me tau whaatonu tonu, whaaniukilia, o lai loe Amerika. O le pawa ma le 5 tau matau lai le tui oti le ia tia. O le tamau ainga, o le mea la vaitas. I ni tei so I seine. Lala fo le dae le ona, na itapea seine ia Amerika. Leanga o le ale teknolosi lo ia I seina la tau te ngau si ai o loa tope in vast numbers, huge numbers. O le pawa o seina. O le teimi ai loa I seina, fai le meo le telefoni. Po le alava se o loa. Ia na fai lola I le whapena. They will do it and make it into the billions of one unit. Ona lola I lea. And they sell it out in mass. Ai whātaunga fi. Ia. Belna seina. Ia a le teknolosi fo I lea o lo malolosi e nei I tangata. Teknolosi o lo iai ia Amerika. Whaape na fo I male malo Israel. Yeah. These are the top 2 countries in the world in terms of technology. O tosi sile ya Elon Musk le o malona fail ta vale le aru spensin. Aru le ma. E fo o mana na fail lo ke ki le e fanga le masinga ko pa o mai la lo ala o lo kanka. E mtautia. Tatu titilo le mele tau le GPS. Ne wa fa ngane. Na develop mai tonu o le Pentagon ia pa o le le tafa valu. O ata mamai tau sayanisi mameo masini computer technology na tina e ma develop e scientisi o autau mafita Amerika. O I fo ina develop ai. Le platform lea ma le fola lea ua folau ai nei le tele o atunu. I le teknolosi o le internet. E fi wala le tele o atunu u e fi mua I me fai. E mua Amerika. Ia. Ai e iei la tangata I ua fia tutu mai ina ia latou pule tutu ma ia pule matau fia le saulotonga o Amerika. Le la iei le to ina leo o Donald Trump. Amerika. Nau whafunga mai o lava I o to stete ma territory e o ia tuila manua. Tanga I masila I mea ua umana fola mai e le tamalo le a fai. Sila foi Amerika. E alwa se lolo tamalo leo na mwhai leo na sauwhanga. Langa o te lo le sau tau muritai matapu ia Faiva. O le tamaitai o Tulsi Gabbard. O se tasi o alo. Samoa fasino I tuila manua. O lon tama foi sa avea foi ma senate, avea foi ma alii o le konkalesi. Mai Hawaii le sunga ia Eddie Gabbard. Ne la tua fine le tamaitai le o sina vaiana Dr. Caroline Gabbard. Le o lo tua ia papali I sia fikel I lona whaonga ina o se a upenga e wha umai le oti.
Wha umai le ola. O le te maitai, fua mai, i le tomai whaatu stala. I se fale i vaiva se uta. Lea e o mai le teimi le nei o lo o tāo fia pēr ma salomia. Wha pēr ua whale tonu luna mawhau ni ngase o le mawhau nā lai o na whaide mea lea. Wha o manua ma whasioti ai lea fo i te maitai. Po lea fo i tina ua fitsfulu valu tau sanga le matua. O le lo matua la lea. O sina vai ana Dr. Caroline Gabbard, o lona tuangane le tamai ngoia Eddie Gabbard, o lona fine le tine lea o Tulsi Gabbard, lea e wha lana sao wha inga malana pae inga i to tonu o le mauta whono ma le pāle mene, o le whale pae Washington, a le malo Amerika, i lalo o le fua, ma le vaenga wha au whai o le Democrats. A le whatoa sui nei al tausanga le nei. Ia lana pāti whau whai. Mā ngā i e loa e lango i a Donald Trump. Ia te ua to e wha mā munu i le presidential race ina wa whaia ina i le primary election po le primary selection. O lua i saidi ringa le nā e su e ni pālonta e whātu o istangata. E whina wina ia le tofi e tamo e o se presidente i lalo o le fu'a ma le vaenga whai o le whaafale tui lea a le Republican po o le Democrats. Ia lea la, o silana le tule mai. How will be New Zealand and the rest of the world be affected by the U.S. election? La mea le iona fia, mai a fianga o New Zealand mai si e tunu lalang. Mea mua. Tātou te tilo ai i le mea ta o le trading. Fe whaataua inga whaavao malo. E fia ni a tātou o loa o awi nātu ma whao ngai Amerika. E o tōsi sila lai e. Ao mai tangata Amerika i nei. O mea i e o ma avi. Big Ben and Pies, o le pata. O tō vai, awa o ua oso nai ave pēr wat. O pai i o le Big Ben. O pauna pata, ia whaalongolongo le mai, o mea i tū te o ma ave pēr whai tū te le i o, e tū te le i lo fo i po ani me fifia i Amerika. Mau au ma mei Amerika. Mau fo le pakai, o pata quality. Lala fo lale na a walu e tauna ave se pus pisupo. A wafo ele maua i ala tau le pisupo. Ai se a la iona le whaatauina le pisupo. A tātou i o ma le tātou pata. Ona o whiutanga inga nei, negotiations between foreign affairs and foreign policies. O meo tu la fono whaavao malo. O loo tau fia aile le mawhaiona avato statu. Paka mas kako pisupo yo asea. Langa kele pisupo, kele le povi, kele le meo le ati nae. O fale fasi manu. Ele mana ola etalia. Le tātou pisupo, au le tātou pisupo is the best quality i le lalolang. Lea. Le palm corned beef, ma le Pacific corned beef. O la avatu la tātou o loa i o, ai ele whaatau ai e tangata lai Amerika a lātou lava o loa ngausi tono le atinu. O na outou sila la ia lea. Ia tātou imports and exports o loa tātou te au maia mai fafo. Imports. Ma o loa tātou te au ina atu i fafo. Exports. So se teimi ala e alua to se tātou export i fafo. Wa o lea lufo le tātou susu lea au mai le company tele lea dairy products
that are produced and distributed by Fonterra, the biggest ever distributor of all the dairy products in New Zealand. Ele taliena fo I Amerika. Ion. Ai atau nu atu la tātou oloa ia. Ele telini a tātou oloa. We are just a small trading country. Ona nofo lola ia leo Amerika whaapipi ia I lunga le mea ta o le tariff. Luas full percent o le tariff o le tax. E manatu e tutongi e tātou. Whātaunga tā ai la ia lea. Ona whaulu whale a tātou o loa ia. Tai tutusa le leile trading principles ia ma le vāo tātou. Ma Samoa, ma le Pasifika. Ma isi atunu o le Larolangi, New Zealand, ma Australia. Ma Europa, ma le atu Asia lo o anga ia isi a tātou. Aia. Ona au mai la ia lea, o le pasene le nā. O le pasene ale nā, o le tax rate le nā. O ai le tongi e afo e company, e wha o popo le tax po le tariff le nā I lunga o le tau o le oloa lea o le a e wha tauina mai. O tō se sila lai e. Nela nai la ina tā ua tele. Trade, international trade. Nela e mai le pale mio o New Zealand. So what if Trump wins? He'll add another 50% of tariff or tax on all our imports. He will raise over 20% tariffs on any import goods from other countries with goods into America. Ele nā, o se vainga le nā, ai whaafonga mai o tātou wainga, ai mai se le tūpao tina ta mai tai, mai a Amerika ele I whaia lau tau pālota, o e whai pālota. Whao ngā te tau le avanoa, ma le ai a te tau tau te fili ai tā nganga, o tau te tai a lofa. Mai ai ala tau fuafuanga alualu mamao, mō le manuia o tangata lau tele o Amerika. Whafonga la I le melena a mai nei el te malo Donald Trump is going to do a mass deportation. Ele mwhai ona ia tutuli ina ni tangata se to o miliona ile aso e tasi po o le vaiaso, po o le lua vaiaso, po o le tolu vaiaso, po o le tausanga e tasi. It is impossible. E whainga tā. Ai, nā māfua I se āna lai ono mai I a tangata ia masoli mai ele o Amerika. Nā māfua mai a te ia. Se o tango pē whamatala, Donald Trump killed the bill to build the wall. The borders. Ai sea. Langa fo I o whaafia poto. Whamai o lea la whai a mata atua I New Mexico si I alwatu ai le tua oi sopo ia ele o Arizona. E lak tua I Salt Lake City, Utah. Oregon. Lalo I New Mexico. Whamai e o le a whai le pā. Le pā sili nao no mawalunga I le mwhai nā eisis. O le pā ua mea. Na ia tāu fio e tangata I lo lato. A wafo yo ele ia mana tua so whatasi e te laa e lesi tasi ala ula e lesi pito. Wa e lesi tete e ese o na tula fono ese lo na whaata o tonga. O mea e wha mamalu. Ia ma mea tā ua ia I lato. You're only a step away from these borderlines and you're on a totally new land. New soil. New law. New obligations and new regulations. Whaile mea nā lena tupu nei. Nā alu leo le tamalo Donald Trump. O le a whaile
le wall ma le pale. Ai whaatonu ila na pule malosi le kovanda o le malo o New Mexico e te tongi o tau le wall. Te e mai le kovanda Mexico oi, ele na mātou le stete le ta oto I ele tau o na whai ele federal government. Alo le nā au mai ma le vaenga le state nan tua fo e lua whainga malo America. The federal government and the state government. Ia musu lo ma le kovana o Mexico. Collapse lo ma le mea. Musu lo ma Donald Trump. E wha wau le tulafono le nai na ia pasia I tono le maota o senate, ma le maota o le Congress, po le konkalesi. There we go. Ia na mataltala I lola ia lea o leise control. Anga I mai lola ia lea o istanga ta soli tulafono and immigrants, illegal immigrants into the country because why? Leanga fo il te malo e masani. E whaau ngā mea leanga me se whainga whaalantua ina ia taumawhai ai. Ina ia la langa I lunga se mea pisa o ai tangata ma ta pisa ai tangata. Male leiloa. You can't live on a problem. You have to fix the problem. Ona tango lole le te malo, ma tu wai le se I tangata. The game of hand and finger pointing and blaming who, and you. Not me. Yeah, that's the Trump way. Devang uska kinga kor ka malo le malanga me fai. Walanga le sporkiki. Yes the malo I lo foi se porkiki. Malo ala to wi ona pisnisi mana me na fai. Fai foi ona pisnisi. La vai fai mai o io le milion dia. Al te milionei. O to si silei. Te teva le tele o loia, te teva le tele o tangata sa ngā lulu e ai. Ma alu ilo la tau taimi for years and years. They don't get paid. Ele tongi el te malo. Dāna mana o Donald Trump I le mea, whamai tātou e avel sū il malo. Tātou e sū lea. Does that sound familiar like anybody you know? Tau na mātou o, avel tau pūre le whamsinong, avel e me le whamsinong. Su pai mala fai su ai ka fefe ka ingo I koeri. Le na. Alo fa mai le tua. Tātou talo mo tātou uso ma tō whawhine. Ia, ono o iai I Amerika. Lātou whaia fōi le whai unga ami o tonu. O ia lolofa. Tangai, totoa. I le mata upu. E winga I le sa e lio se taitai mo o tau. Ia. Awa. O te whai atu. Tusa lea le mea lea, ma le mea lai le mawhawhau. O tu le epa marimo. Ma ui. Toi fia papai mai le tofi, le fia tau I masui, ma se I. Toi whai o lato wing. Ta toro mai lau tala le whai atu nei. Masalo e umaloa le kirisi masi ma le tausanga fau. Lea tātou te fau atu iei maloloma mai. Tongi lo I nā ma le solo. Atu I la epa. Tongi I nā ma le solo. La asa ili saisi langa uman musmus mai. Ioi, o te mara malama le lei uma I mea lai whai. E le o toi umi se taimi. Ai whaapea mai loa. Tauna su e seisi tangata te tai. And he knows that very, very well. I've got the proof of that. Ioi. Tele tangata mātou tala noa, ma whātutua ina wa uma. Ioi. Tinga lava ona I loa le tau ina. O lona lea lofa le nā, I le whaafare tui, male pati whaafai, o le he ro pipi, o le whai o sana whai unga le teimi le nei.
Walk away. Wha ma vai le lei tongi le solo, sa vali ese. A wā le nā sila fia le lei. O la ua uma fo I malimoni, e le toe anga vaa, e toe tau vaa, ma a veo ni sui tau vaa, o le pānota o le lua afe lua sifuma le ono whaarongo le lei. Dai, mumusu la, mana o o fiofi wha manu ngase le mata upu le nā. O le mea tonu le nā e tau o le le alo lofa I ta ngata o lo langlango ina le pati. HRPP was a good party. Before. You Aina ua umi tausanga. Ua mauaa. Sa popole ma lofa I tangata. Aina ua tūlai mai foi mai tangata. Ua whaalia lo lātou mae a. Ile fia sili. Wha sili au pule. Fia tangata. Ma wha pēnā foi o na pule tutu. Le kea. So o na whai wha tau tala mea. Ta lepe wha vai. Ta lepe tu la fono. Solid tu la fono. Whai ale pule le tangata ia. O inana sila alofa ile atua ia Samoa. Mosuia isi e tula. O ese. O e tā pena mai seisi me fau. Iwa. Na whai e le atua le mea le nā. Na wha ngā ioi whatasi e le atua mea oma. I lona pawa ma lona mana. Po le a lava le mea na whai. Na whai a le mea ina ia tau nuu. I le tali fina ngalo iei le li. Wa alofa I lona atunu. Wa alofa I lona nuu mōna tangata. E le manao. E le fina ngalo le atua. Tātou te whapea atua I le moana sau. Ai tofu le lo pe o le mea la tofu I le mana wānui. Think about it. E whaanga ngana mai e le atua ina ia momoli atu le savali le nā. E tā ua I le toi nofo ma mawhau ma toi tū ma toi tilo. E peo le ngō le te mai tai o le ainga sāle valas. E tū ma tilo. Sila le awala na tai mai ai e le atua. I le ngāo a. Ma le whainga tā. Aia. Na te a wha. Na o mai la ia lea o aso le lei. Na folau ai lea na o na ia I mea le lei. Ai. Whaatua nai. Tangata e ta tau na whai I ai. Le au o nanga ma le tautua. I tangata whaatasi ma le atua. Awane I a te oe. Ai ia. A vea o le vi inga. O le taulanga mū I le atua. Malona mamalu. Whamangalo se leo le wauna. Le atatou wheilua I pea I le aso a tai au. Ia, seisi fui whaapoponga. O le Gagaifo Faiva o Samoa. Malolo ngā lue. I outou Faiva alo filimba. Nuia le whainga malanga I lunga le awala. Ia, te fwoi o si ngā tauranga o le fiafi, ia, whatasi ai matali ngā sua. Le atau o savea le nei, ia whape fwoi la uli Isaac, ia mabia tele le nei fiafi rai tai au, soi fua me mabia. Manatu le mafutana o emagu o emanatu maita o tu mawita ilo fatu